We sing for your goodness, Father God, because without your goodness and your faithfulness, we wouldn't be here. None of us wouldn't be here. We don't know the next 5 minutes ahead or behind us, Father God. We wouldn't know. But for your goodness, Father God, that shall ever keep on following us every single day. Father, we sing your goodness and we declare, I proclaim. Mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have been in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am there. Hallelujah. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Ipatele yesa upati evi aile tua lene tulafia. Patele pesa upati ateia. Hallelujah. Hallelujah. 61. Ia vi ia le tua lene tulafia. Ai fai mai le tusi la fia pa ia le tua. Wo fia ina ua la tou fai mai atia tato te o de fale yo. Amen. We fia ne tulafia. Amen. Ia. Le nei tula fiafia a vero leo fatauwa. E fai fo ima fonga tambo mbole la ofenga luenga. O te fatalo fatua ile pa ia man malo tatu e kalesia. Ia fatalo fatu suaf man malo tatu le Yesu Kristo. Fatalo fatu I fai fea langolango mo la tau fatua. To ina mo la tau fatua. Ti a kono wali matamaita. Fa pe fo lo tatu e kalesia. Fatalo fatu tamama tua, tinama tua, tua fafine, oso se ola vatfana. Witu fatalo fatu ia te oi, le suafa man malo tatoli. Ia fapto vos fatalo fatu ne tula fiafi, ono fapeon tatu mafuta, ma iso fo imata ponis fo tatu e kale sia sa fapeon fai malangatu sa boe fai masuo tatu. A wat fontanga o fapeon maea, ia leo to taliu mai. Yo vi ai fo ile tu o tato firoa I lumonu ai le tu o nu to fatele sa upati ni netu la fiaf. Ya. Hallelujah. Ai fa pitos fatalofa I tato tama fa le nganga po le sunga le suita ita ia o ao le worship mo worship center. Ia to ave sto tanga pati u tato mafuta. Eu ilavan tato le mafuta matinao o no o foi mai o tino. Ia ole vi inga e fo ile tua. Fa tailo na alofa mna tau singa. Awalo tu mau pele ola ia te ia. Hallelujah tatu. Au te wala auto tu lai mai. O no tato te mana o mia tato malo fa rolongia. Auani e popole ni lufone o tafa. Pele aise taso no foi pea. Alo a fio ele nganga o le tua. Amen. O alfa mai il fai salamu. Hallelujah. Amu ia la to mo e matatau ile ali. Ao e sa vali I onala. Amen. Mai amu ia la to. Amu ia I tatou. O lo fa peona tatou fa tanga inga le anga o le tua. Ni fa peona fioa ile menei. O tatou mai tatou fai tapo inga ile tua. Tati le o mai mo ono stangata. O le ala le o tatou mai tatou te fa fo I advi inga ile tua. Au li netu la fiafi. Te manai mo ini mai o fonga. Tatou pese atu, tatou manau bia, tatou malo whaoria. Hallelujah.
Se ia tafe mai le vai le se pau ia te tātou. Let your living water flow over my soul. Hallelujah. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has Hallelujah. on my mind. All my cares and burdens unto you, my Lord. Hallelujah. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you, my Lord. Jesus, Eo te o lima ia te ia. Ana tuai, hallelujah. Yes, Lord. sing to the Father, Yes, hallelujah. Holy Spirit, Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, Sao te wate wala watu ia te ia. Te ia fio mai o ia. Te mafuta mai tātou. Hallelujah. Wala watu pa sautala ia te ia. Hallelujah. Ua ni e tutua ia wala au watu ia te ia. Se ia fio mai. Se ia fio ni mene. Te taitai ia tātou sautala. Hallelujah. Hallelujah. Ua ni e tutua ia wala au watu. Patanga le ngano le tua ni mafeta o i tonu. Se ia fio o ia le mea nei. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Le tua le mātou tama. O mātou wala au ia te oe nganga whaia. O wa oe matia ai o mātou. Oe matia ai o mātou takana. O mātou wala au ia te oe nganga whaia lau pao. A fio mai a lau a manga. Se ia fio te tono o mātou loto. A fio mai a oe se ia fio te loto loto i le mea nei ne sua. Ia i aile mamanu o lau. E mātou mātou whai vi inga le atua le mātou tama. Nei a vi I ai lau a fio. Mātou wala au I lau pao uma. Ie pao I lau whai pese o lau. Langi ina vi inga o lau a fio tama. Pao le worship leader le ate taina vi inga o lau a fio. Ai le ngata po I leo le au whai ngaruenga. Leo le atu lai le. Taulanga maspuai I whamantunga tama. Ai whapea po I lau upu pula pula. I alu mane mana lau pao uma. Pao I lau au au. Na poa le malosi lau au au na. Au wale atua na malau wile tonu lo ke kane si. Le atua matatalo I sau sau wile loto ai le mea nei. Ia loto loto I lau a fio. I ka paka le atua le mātou tama. Ai whanisa mātou e kane si o lunga le ala. Ia sau sau wile I le mana ore. Toto te mai māmui. Ia mātou māputa. Mātou pāpoi le vi inga. Le e maua lunga I pele vi inga o ia te o le mātou. Mātou wala au lea. Hallelujah, hallelujah. sing to the Father, Spirit. Holy Spirit,
Watasi wa awe kalesia matu soto langa pati no watua. Pafe no ile nganga pa yone tua ile mele nei. Hallelujah, hallelujah. After yatu nganga pa yelo yai patasi mai mato de ne yafi. Amataina mato sambinga yate oil mato watua. Hallelujah. Yate tala mato loto yate oil. Tala mato mafo fonga fale nganga. Say yo mato moli mawina. Lay your oil mato watua ile yafi. Hallelujah, hallelujah. I want to learn how to submit. I see on a five tailo. You know what you in the if you feel Calesia, and let's take me the lay. Say, if I fit tie to a yat here, or men of fire and a to a yat, my love in the Nama Yaso, say, oh, my in the Yafi, Valeo Loto 5 tie yat here, Tatalo Gata, Tatalo Loto, Tatalo Falomo, say, I'm only my winner and lay on a tour. 5 tie to yat here, Yafi. Hallelujah, hallelujah. Tasilavale, le maina toi fo ye 5 tai ya te ya le loto le te mana e fa no ya te oi se ye la ngona se loto 5 tai e te 5 tai ya toi lo tu ole ne fiafi tato usu ye ile ne pese ma to te 5 tai ma to pe ya te o te pese va fa fetai awa ele le oria
no la ngā luenga. Pātai wa whataruina mea umalama sa mātou tuina tika joy. Hallelujah. Wa manoa wa e te tala mo I mātou. Wa whamanianga e te tono mātou ainga. Oka sele leo mea wa e whaialo mātou tua. Whawhia fia e mātou loto. Ia vi ia oelo mātou tua ele nei ia fiafi. Hallelujah, hallelujah. Kalesia o ni ngalo ia te o e ta pena lo tangata. Lo tino. Ai mai se o mea umalava lo ia te o e. Sa oni mai ta pena e te vivi ia I lo utua. Te tala lo tangata. O le siva. O lau alanga. O lau amene. Me uma e te whane le e lo utua. Hallelujah. Ina o siva le te malo tawita. Pa me toi ai nā tele noa. Ai le manatu I le te malo tawita. Ina o ia maua le nganga o le atua. E alanga ai a te ia. Watu le vina no nā tua. Ai sea. Le tangata ua saono na loto I le atua. E alanga mata pua I a te ia. E le vai le tangata I au tafa. E le vai po le ale mea le iai. Ai nau le loto. Ina ia whawhia fia I a te ia. Whawhia fia I lo nā tua. Tape nale ne ia fiafi. Nale sia. O le ngalo ia te oe. Olo e sau e te tāpua I o tua. E te tāpua I sao loto. E te tāpua I fia. I le me ngata I le mwhai. Whea ato tu I elo tātou whai me sili. Olo ia te oe le olo ia te tātou malosi. Tātou te au nai. Ma vivi ia te ia. Come on church. Hallelujah. Yo. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. Come on, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, let's go, Let's go. Hallelujah. Come on, church. let's go, let's go, let's go, let's go, let's praise the Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's Amen. praise the Lord. Let's go, let's go, let's go. Shoot, Papa. Hallelujah. Shoot, Papa, shoot, Papa, hey, shoot, Papa, Go, shoot, go, Papa, go, go. hey, shoot, Papa, shoot, Papa, hey, shoot, Papa, shoot, Papa. Y a la lista sobre presema Let's shoot, Papa. Hallelujah. Shoot, Papa. shoot, Papa, shoot, Papa, hey, shoot, Papa, shoot, Papa, shoot, Papa, shoot, Papa, hey, shoot, Papa, shoot, Papa. Y a la lista sobre presema Shoot, Papa. Hallelujah. shoot, Papa, shoot, Papa, hey, Go. shoot, Papa, shoot, Papa. Amen. Shoot, Papa, hey, shoot, Papa, shoot, Papa. Y a la lista sobre presema Hallelujah. y a y a Pepese masiva, fale na masiti ya Yeah, Pepese. y a pepese, y a levi. Pepese masiva, fale na masiti ya Yeah, Pepese. y a pepese, y a levi. Pepese masiva, fale na masiti ya Oli, 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 la ya. Oli, oli, Yo, 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 yo. oli, oli, ama vivi. E fama oli, olo na lo fa, sulo amo es. Oli, oli. Oli, oli, ende alifi. Oli, oli, ama vivi. E fama oli, olo na lo fa, sulo amo es. Papale. Papale, ya ole mamalu, male
Hallelujah.
Tala noa tu ia ilo wanganga. Lo ia o ie le mele nei. O lo whaafafonga mai o ie le nei taimi. Ilo roto. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, o e lava. O lo mato watua. O e o le pa ia o e o Israel. E le mawai. Hallelujah, o mato wala langa ya te oe. O mato i fo yo lumo ile ne i fiafi. O mato fasi fo ya te oe lo mato watua. Awa o ye se isi mato te oe. O lo ya te oe le upole o la lo mato watua. Mato te ala langa ya te oe. Mato te fai pesenga i lo suafa. Awa e pati lima la a o le vao. E fai pesenga lu uma ya te oe lo mato watua. Ele ai se isi e tua wana oe. Wana oe lo mato watua. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O le whamanu. O le whane tanga ya te oe. Hallelujah. O lo lava vi inga lo mato watua. Hallelujah. Mato te leo tapua i se tua e fai mata e le mawai. Mato te leo tapua i se tua e fai talinga e le whalongo. O lo mato tapua i ante oe lo mato o tua o le soifua. O ne o ana nafi o le soi o lava i le whaava vau. O lo mato o tua o le tau i le vi inga. Hallelujah. Ia vi ia oe. Ia vi ia oe. Ia whamanu wina lo sua whau mato o tua. Hallelujah. Whawhetaya ganga pai. E te sui sui o mātou. E te whawhafonga o mātou leo. E te langona ina o mātou tangata. E te langona ina o mātou wala au. O lo mātou turi vai a te oe. E te whawhafonga o mātou leo o mātou atua.
Fapeona e tali fali ali. Ie wa mawai. Fapenao na e tali ai matou lo matou watua. Imana onga wa matou tuna tiate oe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Matou fape atu ile ia fia fita ma. Ole vi inga mai o matou loto. Ole vi inga o tangata. O matou moli moli atu iate oe. Ilu molo no fali. O matou whapopo i le taulanga toia ina. O le vi inga toia ina luas furu mai wha. O lo oifo ifo i long no furu molo no fali. O lo ala langa i le hao ma le po ma whape antu. E pa ia oe. E pa ia oe. E pa ia oe lo matou atu. Lau ia te oe le ia fia fia tau ia. O se teu fungala au nongi lo no fali i le ia fia fia. Le vi inga o tamata. Si o matou moli moli atu. Mai le ta ele o matou loto lo matou watua. Hallelujah. E wha paleina oe. Ia wha neina oe. Hallelujah. 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 Vi ia oe lo matou watua. Hallelujah.
Awa uia le sua e ta tau ye le vinga. Hallelujah. 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 E alu le yaso mātou pepese mo mātou vivi. E le te o na lanu lo wanga le leia e mātou. Wa mātou manatu lo walofa. Lo soifua na whawai mo i mātou lau whala. O le aso me mātou ti tau ye. Te mā. Mai loto o lau whangau le leia fiafi. O mātou whapale lau a fio ma mātou whala eia te oe. O mea omalo mātou o tua o mātanga o fia matau le leia. Mātou whapale rau o fia le leia fiafi. Tuma wati a se oe le viinga o le whamanu o le whanetanga. O le a mene ma le o sana lo mātou o tua. Ia vi ia lava oe ma vi ia pe oe. E kare sia. Awane e tu ua le mamalu le leia fiafi. Whameina whai loe lo tātou tamā apostolo. Le mamalu le o loa ngai mai le lalolangi. O lona nau ta inga ina ia whatu muina I tātou. So se ka le sia ke Luciano. Ia lantu wala au le mamalu le whatu muina. Wa le mamalu le manuia ia inga. O le mamalu le manuia ia ka le sia. O le mamalu le whapenana whatu muina I tātou. Tātou wala au le nia fiafi. Tā pena lo tangata. Ta pena te whawhailoa I le mamalu lea, ma wala au le mamalu lea. E peo na whailoa e si o tātou tama apostolo. A me te le te talo ai le ngangano le langi. O le ngangana le le malama i le leo le langi. Na o le atua e malama le ngangana lea. Pea tātou te talo I le afi le lei. Tātou wala au I le atua. Te talo le ngangano le langi. Te talo le o tele. Te talo I a whapenana. Favo fonga mai le langi I lau te talo. Hallelujah. 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 Le mamanu lea o lo whapenana walau lia I tato. Le ia whatu muina le tato ngalo. Whatu muina kato e karesia. Whatu muina o tato wainga le mamanu lea e peo na whai loa e si o tato tama. O loa ngai mai e whatu muina tato. Hallelujah. Hokoro no marasana. Hallelujah. Hallelujah. Pese atu Pese atu le tua. Leo wa tātou talia na mamalu lea. Peo na whai loa I si o tātou Hallelujah. 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 Pese yei molo loto atoa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
tua lo mātou tama. Se moni lawa e mamalu e paia e sini ase lawa oe. Tama papetai wa mātou te tari konu. Apia mai no mamalu tama e te whamanuia iai mātou lau whanau. Apia mai no mamalu e te sitia lau whanau tama. Apia mai no mamalu e te mesina papita uli tama. Tama papetai jale le mamalu ne manau mia lau whanau tama. Le mamalu ne tau le mātou iai le mamalu ne tama. Ia mātou iai pātasi mo e tama. Tama papetai jale lawa. Ya ia masanga ia lawa fio. Hallelujah, hallelujah. Tata walala mai lalo. Hallelujah. 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 Matango fia de mamalu le tua. Ele ia se mamalu tata te manaumia na de mamalu au le tua. O mamalu le tangata le langi. Fai a uma tulo mamalu la alu. Ai le mamalu le tua ya choe te ratua papa de ina oi. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, le wa tato wo mai le. Foi. Alwenga tau wa tato ngalwenga le ya fiafi. O le famalo si le taulanga mane sfurua. Hallelujah. A faia te fia manuia. Falongo. A faia te fia manuia. Falongo i le tua mafai. Hallelujah. Ele na falongo. A falongo mafai. A fea me te maua mai ai. E te iroa ai manuia o le tua. O fea me te iroa ai manuia o le tua. Hallelujah, e te iloa le upu lea. E te iloa lea. Hallelujah. Pai mai le fionga pa ia le tua. O i lato uma le upu moni e whaalongo i lato ilo leo. Hallelujah. O i lato uma le upu moni e whaalongo i lato ilo leo. Pere upu moni lea. Hallelujah. O fete manuia, fete mau mai ai manuia. Fe mete dei o te iroa ai manuia de tua. E te iroa mai. E te iroa le upu le alanga. Moni ma wha maoni le upu le tua. A whai oe na, moni wha maoni a ore upu. Wha longo ma whai. Hallelujah. E le maua mai se manuia se tuti oti. E le maua mai se tusi moa moa. E le tosi mai, e le maua mai se nusi papa. E le maua mai se tusi tala stangata. E le langi nei. E te maua mai le upu le tua. Hallelujah lo, hallelujah. O le upu langa, le upu e moni ma wha maoni. O le upu le a whetalai le tua. E tau nu. Hallelujah. Whetalai le tua wha manuia ia toe. E wha manuia ia toe. Pea whaia. Pea whai e shabari le upu moni o le tua. Hallelujah lo. Hallelujah. Ka le siaia le tua le ia fiafi. O le upu le tau manuia. Le upu lea. E te maua uma mai a me te tau ana e whai e te maua ane manuia mai le tua. O i le upu lea le tua. E le aia se upu se si mea. Pe no whai ato te le maua mai se tusi tala se tanga taola. Le ai. E te le maua mai se nusi pepa. E te le maua mai se tusi osi tusi whai tau. Whalalang nei. E te maua mai le upu lea. O i la tau uma le pumoni. E whalongo i la tau lau leo. Whalongo la mawhai. O nāre mea lai whai mai le tua. Au mai mea surai mea le whanau iova. Pea te le to ina mai pupunga le lang. Aia, a saa mai manuia. O le upu nā, whalongo mwhai, langa moni mwha maoni le upu o le tua. O i tātou ilo ai, manuia mai le tua, pea tātou a. Pea tātou whalongo mwhai, langa moni mwha maoni le upu o le tua. Hallelujah, le kare siaia le tua. A whai o e loe wha maoni Pamaoni lupa le tu ya toe. Palongo mafai. Manuia na ya toe. Manuia fanya ya tau. Ya pai tatou ke palongo mafai le upo le tua. Hallelujah. Hallelujah. Tai familia le tua fo ai le nei ya fiapi. Hallelujah lo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tene utu lai. Lai mai estima.
malosi male poto pulea oetuma. Papa le no le mamaru male manale paia paia. Na ele malosi male poto pulea oetuma. Watato wala fia fia. Paaya yona manuia. Talu ayoia. Yesu le Mesia. Betesema aleluia. Kaele malosi male poto pulea oetuma. 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 Hallelujah, hallelujah, Lord. Every year, love my papa, Jaya la wa fio tama. Tama moni ma fa ma oni la upu. Oi la to uma le upu moni fa longo la to lo la upu e mai se ya oi ma to se ma. Wa la upu tama ma to te mau ai manuia mai a choi. Ma to wala au tama la wa fio se e fa manuia le fa ya la fa na le ne ya fia. Ma to la fa la se me we si la fia ala mai ai nei se ren. Tama yo te ai au fa manuianga tama. Ma to wala au tama la wa fio fa manuia po inisio ma to vai tau langa fa tosi ne ya fia. Ya yo manuia tama. Fa manuia ya inga tai tasi la ka resia. A foi manaonga tono la tu ainga fa fero ai la wa fio tama tama ma tu au se fa pa iam fa mal fo ai la fa na fa maria ti akono la tu ngalu nga fa ide sa maria sa fa mi mai o tama la ka re sia ne ya fia te fo la ma tu fa long la upo ya ma tu fa long ma le topo la so feta la fa wa mai pe nga lu le nga pa io la wa fio. Nei maria sa dinga la fa now. Ole vi inga for ya tu e. On o Yesu ma to wone va awa try. Amen and amen. Hallelujah. Tapena i tātou mo le tarisuanga pa ia nei a fiafi. Tino ma le toto lo tātou ari o Yesu Keriso. Le a tātou tatalo. Tamā wa mātou vanga vangaia le lau ai pa ia nei a fiafi. Loa lofa lea ua fola fola ina ua whatau nuina. E ala i le maliu ma le toi tū o lo walo pele. Tasi fatua tua ia ante oe. E mawale ola e whaavavaua e tāpena ina. Tāpena i mātou te tarisu. Mātou wala au i ante oe e tamā. Whaamamama i o mātou loto le nia fiafia mātou te le tarisua. Wawa mātou mauti noa e pa ia, le tino ma le toto Yesu Keriso. Le na foa ina mo i mātou. Ne yo mātou maua le manuia wai fola fola ina. Le manuia wai tāpena ina. E le ngata i le o langa. E o le whaavavau le manuia wai saunia mo i mātou. Whapena ana mātou saoni ma le nganga whaftai. Mātou te sali sua le nei afi afi. Maua lunga sovi inga lo mātou atua ona o Yesu. Amen. Hallelujah. Whai mai lava upo le nei sauninga. E ona moli maua i le apostolo Paulo i le tusi o Korinito. Whapea mai ana fola folanga. A wau na umaua mai le alii. Le mea ua utu ina atu i ate uto. O lea lava po na whaalata ina i le alii o Yesu Keriso. Na tangoi o ia i le areto. Ua whaaftai. I nā aia uto. A wau lo utino le nei. Yo to whaia le nei mea e whai ma whaamana tunga i atea. Humo na ai o na tango le o ia i le ipu ua sitia i o la tau lunga ua whape atu. I lo utoto. I nā whainu ia o tau. O ia o to whaia le nei mea e whai. A wa so umato te ai le nei a reto. Ma whainu i le nei ipu te whai lo atu ai. Le maliu o le li se ia toia fio mai o ia.
Amene fai mai upula fionga pa ia le atua. A wau. O maua mai le ali le mea wau tu ina atu ia te auto. O le ale mea lea sailo e Paulo mai le ali o Yesu e winga le sauninga le nei. Ma le taulanga na fai e le atua. Mai o lea lava pōna whaalata i nai le ali o Yesu Kiriso. Si tia ia le areto ma tofi tofi. O se fe au e moli mai mo i tātou o e wata ua o whanau le atua. Aua nei toi ai se iuta i to tono le a inga le atua. Aua nei toi whalua ina iuta lea sa whalata ina Yesu. Amene. O le wata ua tātou o le whanau le atua. O le a inga pele le atua. O le aua ninga le upo le atua mo oe mau. Aua nei toi ola le iuta le i to tono le a inga le atua. I to tono le ekalesia le atua. Amene. Hallelujah. Aua nei toi ai se iuta whalata i to tono le a inga le atua. Tātou mana tua ma tātou iloa wingo iuta. O iuta nei a whalata ina lo na matai. O iuta e lei a lofa i lo na matai. O ia na wha ole i lo na matai. Le mafuanga lea na fisitia ia le areto ma whai atu ia te ilato. O lau tino le nei, aisea, sa ia wha umatia le tino anga sala le tangata. Sa ia wha ola ina le tino, aunga vale i le tino whao o Yesu Keriso. O le na maliu ma tu e tu mo i tato. Whanau ma le ainga pele o le atua. O le mafuanga ni na nei whiau ma le nei sauninga. O le wata ua tātou wa whanau o le atua. Ia vei tātou e alo lofa moni i ate ia. Ia vei tātou o ni so moni o Yesu. Ia vei tātou o ni e alo lofa i lo tātou matai o le noa mua. Ia lofa i ai tātou. O le noa mailo na soifua atotoa. Na ia o tātou mawale ola le ngata i le o langa le nei. E o ai le ola e whababau. O ia le whamanuia le atua i lo soifua mo lo tātou ona. E moni maule apostola Peteru. Mea lava le ana fola ina mai ai o mea siri ma le tāua. Na ia tofu sia i tātou i lo nā lofa. E lofa leo le atua o atu i ate oi. Le lofa le atua o mai ate a. Wa tofu sia i tātou le mafuanga leo le si tia lo na tino. Ma tofi. Sa ia whapenona tofu sia i tātou. I lo nā lofa ua whaamalingi ina mai mo i tātou. A hingo le atua. Tā pena i tātou. Tātou te tari sua whatasi le awhiawhi le ne. E ole an ngā lulu e atu rau whai ngā lue. Whai e te tau aoina. Tā ofi mai. Se o tātou tari sua whatasi whamore pōre. You were condemned.
tau au I nai le tino ma le toto le li o Yesu Kirisu. Whapena ona e sila me tō manatu. I le alofa le nao lo watua I ante o. Enen ele no ni o fola folanga na ia fola fola ina. Fola fola ma fatino. Sa mai le soifua anto toa lo wali I o Yesu Kirisu. Lona le fina ngalo ia I le wha moe moe mo oe. Ia I lona wha moe moe mo oe. Le atali I ma le afa fine o le atu. Pe ona tatou whaafonga mwha longolongo I le pese na usuina. Whapena ona wha saoloto ina I tatou. Wha sawaina o ia. Whatinga ina ina o ia. Se ia mangalo I tatou. Le ua wha mangalo ina I tatou au tula fo ina o ia e lona atu. Pila wana I se avea I mo tatou le ne ia fiafi. O iu te le I wha maoni lo lava ama lona atu. O iu tana ia pepelo I lona atu. Ele ia lofa fo I lona matai. Se lui tau fo I lea mo tatou o le whanau o le atu. O e tau au I nai a reto ma le waina le ne ia fiafi. Tali tonu I lau loto. Ua whamangalo ina I tatou. Ua whamangalo ina I tatou. Ua le toi mana tua lo tatou atu. A tatou wangasa. Tatou te talo ta maua taua au ina e lau whanau matou uma le lea fiafi. Le areto ma le waina. O le whatusa le o lau toto, o le whatusa o lau tino. O matou taritonu ma matou whatua tua iai. O lau lava tino lea ma lau toto. Whamamomoina ma whamalingina mo I matou. Ne o matou maua le whamoe moe sai lau whingano. Le ole whapapau e tāpena ina. Mo e whātua matari tonu I ante oe. Sauni mātou e talia manenganga o tumu le whaatai le fōa I alaua fio e nei a fiafi. Maua lunga I sovi inga. Nolo lava suafa Yesu tātou talia fatas. A mai a whai atu leo sau whaatai a te ia nei a fiafi. Lau whaafitai ko watua. Ona le lea malona lofa ma le taulanga ne ia whaia mo tātou. E ua whaia lo watua o lona lofa lea ua fōa ina mai ke riso mo I tātou. Whaafitai atu ia te ia. Hallelujah. Whaafitai atu o ia te ia. Worship you. Hallelujah. It's your blood that makes the difference in me. Yes. Hallelujah. And made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. I could never sing your song. But the sacrifice on Calvary's tree is the
whawhitai o ele atua le lei. O ele wa sui tūlanga iai mātou e tau veina o mātou le anga. Ai se ia whae elo mātou lilo wa lofa malawanga le lei I lunga lau whanau. O le mātou whawhitai a tau elo mātou toma. O nolo watari pelo kiriso Yesu o whaina moi mātou. Ina Emanuele lo langi o mai a te ia. Whawhitai wha mantunga lo mātou lilo nei vaenga le asu. Mātou te mana tua pea. Mātou te iloa pea. E alofa pea la wafio ia I mātou. Ala mātou pati lea whawhitai atu ia te oele nei atu te afu. Lea tu mau atu lava lo vi inga lo mātou atua. Nei se ia o le whaamavau lava. Ala whatasi whanau le tua. Amen. Ia, lana mai lalo whawhitai. Ea visi pati mo le au. Mona mo le atu le ngā whamalo mo le ngā whawhitai o nora tūlanga peona iai. E le tātou e kālesia e peona whaamuri atu. E leo wataliu mai whanua le whamoi moi peona iai ia. Leo wa tātou wheloa I manu. Ia ai leo mala o leo tātou wheloa I whoilu monu o ai leo tua nu. Ia o vi inga lava I whoi le tua. Tu mau le tua lona lava vi inga I whaamanuina lona swafa I whaavavau. A le nei e fiafi au te taitonu o le la wha ngā solo na ieni so tātou fufuanga o le a whapea o na whata oto mo le nei vai asu. O te tonu a umal tātou a sauninga o na mātou whiloa le ma le leadership a le hawhoi a le. A le tātou e kālesia whapetania ia mo tātou swinga mo le vai asu a ngā fua nei. O na leo o toi whoi maila o malanga ia o leo o toi ato o toho whoi tātou au. Ia lotu si sila mai o le ofilu manei la o whai pese pe atu whatas. Ia lona winga alwa yaso lea ia la tawana ia se swinga e toi whaua wale tātou e kalesia wha Peritania ia pitei ane ia la whaua o tātou sauninga pena iele nea fiafi. Nei fwy la fiafi ia au te te tono o nisi o fufuanga mo le anga ilu mal tātou ngā luenga la wha pelava na longo pui li pele malu le tātou ngā luenga meise la inga teitai. Ai e te au le nganga whaftai ma le nganga whamalo I le tātou whamuli peo na iai I le tau tapu I atu ma le tau tatalo atu ia o leo fwoi meila umalanga I leia ma seisi o mai I lea malolosi umala umalanga ia la fwoi e maua le malolosi ia whaasili mai le tua ia a wafo fuanga peo na iel tātou ngā luenga whamalo atu sengo tia akono I la o tau ngā luenga whai e le ngā teilea o tātou tāpenanga peo na iai ia sa te tasi e tolua sa tātou valavala ai ia pita iane ia o le tātou kofreniti sa mo ele ia se mena misi a o tau wa le sa tau mata umatu lava o te tai tono ia o le viinga fo I le atua ele ngata o a wala whaona pone ia tu te langona ina I fo I le tulanga I peo na I fontanga e pe ona fono ai I le ka le sia au mo le atua ila le ngā whamalo mo le ngā whautai I le tātou e ka le sia la o tu tapo inga ia le ngata ilea Fate ia umalanga I le asofori le lente nei mātou te le iloa la atou a au se whaalolo maulunga whapea e o mātou mai ia o le mangangana fo I le umalanga e o uma au alua tangata ia malana tau mawhtanga ia o le vi inga e fo I le atua ia ona walawa tāpena wha moi melea e mo le atua I le nganga whamalo ma le nganga whaftai e pe ona iai whaftai atu fo I tātou fonta talo whai pea e pe ona iai le mawhtanga talo tama le tātou intercessors ma le prayer warriors ia fo I lava le vi inga I le atua le tātou au whai pese pe on tu whatasia nei ia le lava mo le mawina le anga le ma le lofo le atua I le whaatinoina o le tātou sauninga e pe ona iai o le anganga maulunga lava le nei taimi ia o le whaftai le atua o na lea e auina le masina le mamalo le tātou au whainga luenga le ngata I lea o ta māmatina mātutua ia ona o le tausinga ma le anga le lei o le tātou matai le langi ia o le vi inga lava fo ia te ia ia me le tu fatasi o au ia te ave se pati e vi ai le atua ia o te tono foi la e se ala sile lungo ole a foi ole o penga te fai langi po api foi o folinga ai e se ala fa longo ia la to le sa ia o ono le vaenga le sa o ia pe le sa ia te tono o fontanga le ngata le ia te mi longa lua mai ele nga ngole tua
le fiafila nei ia la fai mo li mau la umalanga a matana e falonglongo mo li mau la umalanga ia wa ese ha me fa manui ai la to o lona winga ia o la sui la falongo le fiafilele ele ngata toi mana tu ai te mi sa fa piona e mai mo toi a fa pia on ia le conference ia ala mo foi foi na e mo mawina ia me sa fa manui ina foi ia le au sfono piona ia nei ia o winga nei fiafia la matala vai la fenga luenga ma nga sunga fai fa au na o ia tofu ala to mo 10 minute ia te tonu wala vale uma lo foi le ala to ia si mai foi le lo a ia 1 2 3 ta to malo lo foi le ia fiaf ia wa ta to wa ia le upo ale to amen o te mana tu fa ta wa le upo ale to amen ia i lo fa mania le to ia te pe la ngona mai le to ia la na upo fola ala le fiaf tu lai mai mo mia le tato ia le malu le tua ia sa huni mal tato au fainga luenga sa malanga i Samoa ia a wasto te sulu 5 minute ia ina ia mafai ai ona fa mania pese tato tapo inga piona ia walen fa longo matua telo te misa au fai o ngai fa li liuto la ngolona wing ia e mana ia se fa longo foi ia le leonia fia ngai mal tato au draw me close to you ia se si me va vele tato la talata ile tua ile ngata la na upu ia le kadua mai le mata le ngano le tua tato. Thank you, Father, we give you praise and we honor you tonight. Let your name be praised from now and forevermore, oh God. Hallelujah, hallelujah. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Thank you, Father, we love you. You are my desire.
Ia mātou I loa oe lo mātou atua. Ia mātou la talata ia te oe. Awa oe lo mātou li e. O lo ia ele upumoni o le ola lo mātou atua. O la o fionga mo wola ia te oe lo mātou li e. E whai lea lo mātou li e. Ele ngata wala waa mo le mātou whaolatanga. Ai a velo mātou e whaalotu te leina I mātou. A wal mātou savalinga lo whainei. A le vi ingai foi lava ia te oe. Whaamanuia lo mātou li e la o whainga luenga la moni maule nei a fiafi. Ia iei malau whaunga mana. Ona suafa Yesu and all saints of God say, Amen. Ya, lala mai lalo whaaftai. Ya, alela ngai malta ta o whainga luenga nei a fiafi. Na mo mai le sunga ia vui. Sunga mai le ma le sunga ia. Ya, ai se pati mo sunga ia vui le nei a fiafi. Ai le sunga ia vui. Ya, alai vavai mai ole fim le lo kako conference ne penga iai. Getting ready to meet your king in the air. Ole fim ngā po le utu o le wha moi moi. Sa ia whailaunga whapito o le konferniti. Peter iane ele i uma ia I lātou. O le sunga ia Peter Watts. O ia lea e sau mai I Afrika. Ele I mawhai o na mauale avanoa. Ia au te tonu. A whapea e maua mailo avanoa le vaiaso lea. O le afa matalaina ele tātou whaiwhi au si ni I Afrika. Po leo la sa afa pena avea ma missionary Afrika le sunga le ia Matthew. O ia le la whai matātou whailaunga le vaiaso lea o na toe paule la susai nei. O na toe anga I atu le I Afrika. Ia o na tulanga I pia o na iai ele ngā luenga I Afrika. Wa anga I luma le tātou ngā luenga ma ua wha teleina ia le tātou e kālesi Afrika. Ia e mo mia fo le tātou lo ngā luenga o loanga I e fo ele ngā teilea. Lo e ma missionary o te tonu pe tos fulungo mission ngale la I taimina nei. Lo no winga la whaalongolongo se mole ma wola le vaiaso lea. Ia, le fo ile valaudio sa wo, mai tātou tō mafuta fatasi. Ia e whaalongolongo I mole mau fo I mai Afrika le ngā luenga I peona iai. O la tātou whailaunga la vaiaso lea o le la ata umau atu. Ia e whaamtala fo ile me sa lei o na le o atu ia le whailaunga whaapitoa. O le sunga ia Peter Watts o se tasi o whailaunga tō fio le tātou konferniti sa moa le fiafi. Ia, tu fatasi o au, avi se pati mo le sunga ia vui le lea fiafi. Ia, au whaasolo tātou mo mau. E mele mai sau ata na mo Yesu ni fiafi. Ia vi ia le atua. O le konfernisi peisa awa atua I Samoa. O te mole mawina ya uia le anga le leo le atua le konfernisi le kale sia nei tausanga. O te whape atu e maualunga ia o le standard sa whape nana whatau whatino ina ai le konfernisi le kale sia. Tūlanga tau media ia nasa tau whangawha mo tau tanga I ai. Lai whaia le konfernisi Samoa, ia ua lai mai whai male. Taimi mua lea, amene, e moni sa iai nisi o tausanga. Ia ele I mawhaina e tanga I sao atu. I le tuu sao mai o whapenana. Ia seminar ma tūlanga o Polkalame sa whatino. O se fianga I lo loto. Ua mawhaina o nofo I tono le whale le sa tātou tongi maa o mai ai. Amene. No tau mawhai au ia e whaaso o uma vaianga o le whale. O te nofo ai. Se ia o enjoy ina le whale lea e tongi ei lau maa ma tongi ei lau maa. Amen. O la uia la tala. E se le la ngona o le atua I tono le whale. Amen. You can feel the presence of the Lord straight in the house when you walk in. Amen. E moni a o le whanaunau ta inga fo I lea sa ilo tātou ta maa ua wala au iei le atua. Iei le atua I te tonu le kāle sia. Amene, o te tau tino au ia o so se taimi e te ulu atu le whale. E te langona ale iei o le atua I te tonu le malu malu. Amene, I tā penanga ma tūlanga o sauni uninga. E le aise whaila unga sa tūlai. E le I whapenana tu vale ina le upo le atua. Mātango fie, mau alunga fo I le tūlanga sa whapenana whatau nuu whatino ina ai. Amen. Ai o au ia, o le
Aunga o la uia vava ai le conference. O te wha tāuaina lava le mea sa wha autu i le conference. Amene. Pe o nata so tō vava ai mai ai. Whai mai. Get ready to meet your king in the air. Amene. O tāpenanga uma, ma whaila unga, ma seminai le nganga pa ia. O le aunga ma le autu. Tāpena i le tangata o le atua. E whailoa i malona matai. Amene. Wa e saune te whailoa i lo matai. Amene. O sau nā ia whanau nau ta inga, ma o se lu tau fo nā nau sau mau ia. Ia o sau ma tāpena lo tangata. E le aso o te whailoa ia i lo matai. Amene. E le isi au ngā o le nei soifuanga e tātou te ola i le soifuanga whakerisiano. Ia e wala o mai le atua te le maua. Amene. E peila o se mea nā lau te sau mau ia. O te sau mo lo loto mo lo whanau nau ta inga. I'm prepared and I'm ready to meet my king in the air. Amene. Po le alaval taimi te talitonu i aima o talitonu. O le tātou te tāpena le si tianga le kāle sia. E le aia ma sesi o tātou e ilo le aso ma le taimi. Amene. Ai pe o se wha mamafa na i lo tangata. O te wha tāua i nai. Le fim po le autu o le conference. O te sauni ma o tāpena. O te wheloa i lo matai. Amene. I le asamu le muli. O te au mai ai lai au ia le wha tāua le sa ta wha penana. Na mai elfe au la apostolo. E mo mai le tuse Isaia 5. Amene. O le mea moni lava. O tātou iai se soifuanga. O wha penana maa losi mai fo inga luenga ti Apollo. Amen. O lo tau ma fai fo i se whainga e wha penana wha to i lalo ma wha vai vai el tangata o le atua. Amen. A o le lui tau le i se pena tau tala maa losi el apostolo na fiafi. A saule ti Apollo lona maa losi. Fai mai e si tia e le anganga o le atua. Amen. E saule anganga o le atua e si tia le si la sanga e wha penana e wha sang tau iai. Amen. O te whaitawina whai upu ia, whai mai. E pau mai se sifo la tau te mātatau le suafo Jehova. E pau mai fo i le mea alua e aile la. E mātatau la tau lona mamalu. A o mai e peise vai tafe le ua ita mai. O na whatuina leo stanga vai e te e atu ia te ia. E le anganga o Jehova. E fio mai fo i le whaola i siona. E fio mai fo i e li liu mai na i le soitu la fono o lo ia ia kopo. O feta lai mai ia Jehova. A o au, o lau whengainga le nei e whaia mai lātou. Ua whetalai mai ai ova, o lo wanganga, o lo o iau lunga ia te oe. Maa upu wa o tu inatu ai lo ngutu. E lea te ese ia i lo ngutu. Ma ngutu o lau whanau. Ma ngutu o le whanau o lau whanau. E afua mai nao naso. Ai o i le whaavavau. Ua whetalai mai ai ova. Amene. When the enemies come like a flood, the Holy Spirit will raise the standard. Amen. O le ale whaasanga tau mai il ti Apollo afo i mea lo tau mawhai mai ile li o lalulangi. I e loma e talitonu. E whapenana ngā lua mai le nganga pa ia si tia lona tūlanga. Ina ia whaamalo sia o e ma whaamalo sia. E ma whai ona tātou au sia le mena wala au inai tātou e le atua. Amene. Au le lui tau sa whai na fiafi mai ia tau na whai sau whengai ngā ma le atua. Amene. We have to make a covenant with the Lord. Amene. Pe o nai el whai upo lisu ma tas whemai. O lau whengainga le nei e whaia mai lātou. Ua whetalai mai ai ova. O lo wanganga, o lo o ilunga ia te oe. Amene. O le anganga i le atua, le ilunga ia i tātou whai mai. Ua ia tuu i o tātou ngutu, upu i o tātou ngutu. E whapenana tātou whaia ili whengainga mai ia. Amene. Ia i loma e tū, ma e whapenana whape atu i le atua. O au le nei o loa te li, o whai whengainga moe. O te tū ma o whatou i lalo ina ngā luenga al ti Apollo, whaasanga tau mai a tia. E ala le mana o le ngang pa ia. Ia, o se, so atu le nei a fiafi o te manatu, o le to o te le ila tau le whapenana nga i mai. Ia la ule o ia se 10 minute, wala vai le mo au nei a fiafi. Amene, amele ave sau pati le tua. Ia, ona lufa me se tolu e mua na le ia e mon fatalo fa nei tula fia fa tai le sunga tai mo le ava no ia la mua tula se tama e mo mau fo ia e mo mau ina fo ia ngani le mele no fo le tu ile pen fa malanga tu sa mo o ka pen na to fa fonga le mo mau le sunga le fa fenga nga ya bui
e matautia lava me na fai le ali matautia fo nga luenga le nga lua mai le nga pa ia le mesai e Samoa e sele le leio le tua o te fia shela tai mua na matau nu Samoa le solua ai o le solulu ma o le uli ma fa mai polo mateo o le fale a mata le fa sa na ma te tula o ia niso au na le tua lo fa mata ina le ia niso fo ele malu o le au fenga luenga niso lo anga ia te mata le fale tai mila na ma o tonu mata tu luma ai no ta tala mel ti a kono le fale mateo le tonu le fale sta melo lo tai mina o lo to tonu ama lingi o lo mata no fa mo fu ngale lo tinu te le mamalu o le atua na tala mo no tang no tu ka fai fo mele fa ia le sistema la va ngale anga luma o tu ai na sa le stasio ti a kono fa mai po te fia luma te fa vai fa tele ai o sa fa ia lo I mo tangi fu ngale le fa lo ina le mamalu ma le mata o tia o le alofa o le atua ai mai se wo o tono le fale le anta to ngi ma o ma yai o le matango fie o le ngalue mai o le ngapa ia I tono ne konfenisi tele mele lei o ka ni ma fa manianga me o mau o le tumu foi ai mai se foi no va ava ai I tupulanga tala wo o ka pelo tau feturi ese le nga fo ne konfenisi o mata tamai ti tala wo teine ai mai se foi nai fa na witi o le telo inga malanga tu fafo na o atu mama na ia latu fa nau ta sina me no tilo o ia e o ai pepe na o atu uma mole mauina le nei konfenisi sa fenga iai I maltatu e kalesia o le simio te fia mole mauai o le mena mata talo I nei ia faolen se nganga le ma atu le mate o atu ai le uma malanga I Samoa o le watali le tua ese le le tua ma le fa maoni o le vala awa te foi le tua e tali mai la vale atua pe le se foi la Jeremia tolu fa po tolu ye vala mai atua o tali atua ile ya te oi fa ilo ati ati oi me tele fanta mo me tele lo ti lo to na mato ma atu ile aingo polo ma fa mau tu ai mato o maftanga mata ino le opening o le kako fengisi la sta aso mo sta so fu mato yo manisi o na tei fa na o na uso I Samoa o le mem tau tia nan fa ile atua wa lu tu popele ainga aso te lo na mato o le aso mo lua lo na tolo e fa le vala au le nga pa ia fa ma le vala au fo le tan tele fa ia fa fitai le atua na talia le fa ala tanga ilo na nis mo lon to dua ai ma se la ta matene la iti te futau sanga ma le latina na fa ola ina ai tai milane nei la wala lotu ai o I le worship center sau fo le teine Shelon tu ngane le ai o le sinefio Paulo fai fa mo le ave ese fa tu sale ai o Maria le fa tu sale lot pope o le tono la tu fale e ave ese mai me fa fitai ai le tua aftai le tua nei nga lue mai le ngang pa ia ma le tali mai le tua ia tato mana onga tu ina atu e mesel mama na onga le ina ia fa ola ina ni solon a inga sa mo lot pope ia na to tolu nga fa a me so si tinti la titi ti mo maula le tama mele sfuta sanga le taimina na faila bala awa mo sinti luma na paku lalo la ke ku nga paku kin ke le lalo ia nga ke ya la ia fo ngale wa mo ko I fo ngale nga pe ia masan fo le tanga tale to es futa sanga pe fa tu muina le nga pa ia o me la faila tala taimina matu wa uma wa mai esa ninga le po wa tu lo polo si ma le tinti ave fale ai to FCC io na matu mo longa grandmother le fa ola ina pulana mena va ai pulana mena fa longa ai tang mai na fa longa yo ma leo e se alanga ngana ma te tau tala ai ngana mai le me ma fa longa mai ma leo la tau tala ese ngana ia e o foi anga ia na tele lo ai vai tu pe fe wa I fo ngani me tangata ale tati ai lalo ma o tanga la polisi ilunga fa mo malo luina le tino e ma fali share gente si ia re nganga fa fitai na iluma le tua I me ta sina me a nga mo mai nei konfenisi o fa ala ina fo ni nganga mo le ali ia na pen fa ia tu la wala lo tu le worship center I o si a nga le Paulo la fa ala ina nganga ia te la veni me fi share ia fa fitai so tapo inga fa fitai talo mon mato fa nga malanga ia telefone me ai o malanga ale Samoa ia talinga o matou ia le alo fo le tua pa tai mo le manoa Pa tai mo lava loa. Ke whapo tu se foi mo le mau ti la la ia. Ia ngau ko va vai mai la po al ke ia la kiki kam.
Yo mea ia loa nga leimala nga whare tua. I le mea i ka penga mao le whainga malanga i Samoa. Sao mangu ala ngā wenga. Ioi. Ai ngā wā kingo mai loa whaku loa. Le tua, ke mga o yese mea ki whia waku i lumalo wai. Ai a mai ala ngā le tua. Le pō le whaa wawe au ke mi la ka penga maa. E soto e luasfulu. O tusi ngā mo tu la whono. Me mo muala, no whita loa, o ao lo watua, awale e whaiso tua es, no tautala ai u ai. Lua, e awalu ta maamlu tila. O moli mau ia e moli mau e tolu lo ai. No tala loa la, nei o uso laiti, nei o uso e makua lesia laiti, ko lua maliu laiti. E li a kuka yongo suka sang, ai whake ia vai mai, e kala wau a whako lau kala. E awalu ka maamlu ki ngā, e wha umienu ola. E ngā la, ko moni mauai. E ngā whinga i loa i whāgawa lo usu. Lea ka le leimila ka lo whale tua. Whaila lau kala, makali ngolo la ia, na sila me ka uang whaku ien. E mongi se ori, mongi fo le ola e whāpat. Ai a ver poa, makali ngoi, ngā whakangisi. Ngā whakangisi ma anko o kaltongu. Ngā tongu lea ka leimila ka lo whale tua. Makele whamalisia. Makele whasaa, mi whakusa. Ai au ko malam nam. E le mwhai kako ifo me pua whai o kako li. Ia leo wa i e langa le leimla lo whale tua. I mea sa whai e le tua. E whafkai fo i au kou. Usam ko whawhie, ka kalu. O le au ngaha kako whokali kai au uma. Kako ka maa, whafkai au kou ka maa. Ka kalu. A whai engi mea ua. A whai. E kalkongo ki keu la nganga le tua me uma. Ai me ka ua le pawa o te talo, o la te talo le manguia i me uma. Nga whakai lau wa mai, sa ngā fia ngā. O ma ke mai, wa iainia nganga whaolainga, pea a wha nganga, wa whawhe angel. Te pese angel o le rangi me laku aleluia. E ngā wa, ngai kako wa whaolainga. Whawkai via le tua. Ia, ke le asi kai me ke mga o ia whai kula, pe fia laso a kongi. Ia e paule, mangu kako kai. Ia whamangu ia tele le tual kako mafkanga. Ngō suafa Yesu. Men. Ia, viele sua ne fiaf. Le leile tua. Taimi umalawa. Ioi, amen. O le leina o le atua leo tō whaafanga mai nei, tō whaamataltala atu le tā ua o le atua. Mai maupeanga pele sa tātu iei uma. Matau tia le ngalua e le atua i le Holy Ghost. E se fo e lau whaafanga mai ma lau whaalongo. E se fo i lo iai tonu wa taimi lea. Ile aso mo mua nga masa vale ko kong la amakai se mol maula ngo lewa ba ko va ver kem ka ko kele iulu fale fita fa yo le tua e chelo e cha watu ya chi e se fa fo mai e se ngo e ulu kong ol fale e se mamawa fa fo e se le taimina e ulu al fai to mo mua ai e ulu lo il fai to nga tai fai to mamalu o le tua e malama mai la ngona le leil tangata fa le nganga e uru ye toro falele e pe ia em faino fa tu sai na tu le taimina na ma ua uru yai na ma tau musi fa pe tanga pa me ka musi le ngari le ai ole mana ole atua mamalu ole atua e pe ia ole pe se tina fo le posta mai sai tu lo le fia e savali ona se vai muri umi voi le pi kau mu nge e yo kau au le e ma tau tia o le tua sui a tua fo le la ta fa longo e se mai le me masani ai na fa longo ai na wa ulu ai mamalu nga tai mamalu o ina na ilo ai ma tau tia o le tua e lo le tua o le ta tu te talo i le prayer of glory every Sunday se lo e la na tau no i all men o lau te talo ma lau te talo i le talo le fa nei le tatou te ala langa i le asa ma le asa cha watu ya te o le na fa tini o ma cha utia le la unga ina le upo le tuo
Ele ai se whaila unga e sau e tala noa mai, i se isi a vaenga o leo lang. E tala noa mai ai lea nga i leo lai wha vau ma titiang. E tala noa mai le taunu unga o mea. E le tala noa mai me whaia ina. E tau noa mai le taunu unga o leo lai wha vau. A oila tala noa, e tala noa i le kalesia. Tala noa i kanga te whaalongo longo. Ai whaalongo i se la unga, i se fiseo se la unga o la unga na. E me tau tia le langona, e langona e le tingata. Tau tia o le atua, ma malu o le atua, wa whela fua ai, wa whetu wha ai, wa wha alo ai, wa wha malo si ai, wa wha ma whanawhana ai. Wa tala noa wha tasi le nganga i le nganga. Le Holy Spirit, na matua langona ina, le ma malu ma le matau tia o le atua. E se langona nau o e te awia. Mai e la se mua, a whai o e sau pepa nei. Pepa le na amatai le Holy Ghost. Pepa le. O le iai umai tono le pepa lea, na sau nia se tatu taita. E wha manatua ia te oi, mea umai tonu i, toe apa ia i mea ia. Le na tala noa umai o mea ia. O mea ia na awa oina i oi. O mea ia o le ia te oi. O me fo ia le ia te au. Ai ua toe wha manatu umai o, ina ua tau nuu wha moe moe le atua, i le Holy Ghost lea. Hai sea, langai mana o le atua i tātou sawa vali i mea ia au ina i tātou. Ia ngā lue mai pele nganga o le atua i tonu langa i kālesia. Elena o tātou, ale worldwide, tangata uma, o e utari tonu, e ua elma malu, o e ua wha moe moe i le atua. Ma le ola i wha wavau pe o tātou fina ua nei. Amene. Le ai se upu e sau e mauralo. E sa vali mai lunga. E le ngata e la unga mai. Ai koe la unga nga i lunga. E va ai mai kaka. Ai koe va ai nga i lunga. Amen. E tau tia o le atua. Ia, o ke rei lola ki ngā pe fie whaisinga nga mai kala. Ai, e le umaru fita noe, men. Ai ina wola i la solona wha. Amen. O ila. Makai longa wha i foifo mai lalo. Wa maka kingi le va. Nga maka mai pepa le la maka nga pe on kala ngo sio ka kukai kai. Pe ang sirafia. Ai nga wo la skofi fa so ko kua. Ye wa maka nga kingi fo la nga i. Inga wo kala ngo fa fia le mele. Amen. O i le nga makua sawo lo lunga. Le kaungu unga ro me. Tali mai ai i le tua. Tali mai ai i le nga pa ia. I mea nga kukupu i ko kongu i le lo angale. O ila le ngai loa. E iai le kari le koe mea uma ngai ki sira fia ngai ki manga o. O ila nga au mai mangi ngol mo le mau lea. E le leila wale tua. Amen. E le leila wale tua. Le aise mea whainga tai le tua mo oe maa umar ka koe ka le sia. Ia, ni ke ua umi kaimi. Asi i whai pe ise mea finga uma. Ia le, ia ki ngā le pe ose me, ise me fia. Au ka ngoe pingi umar me le i o. O sure. Ya. La ko la le fa bupua. Ya, ole te talo i le tua. Ya lo fa le ku ya fa kupulo ma ua ola fa le. Amen. Ngo uvala au le ku alo fa mai le tua ya ma u. Ke lo sui ke le alu ya ma u. Amen. Wa sui le level. Wala le sila sang. Ile i lo ma ua lava va fa ale ungari. Ile ma losi na ua fa longo ile upa le kua. Ile sau fa tangata wo ile e sau e oko mai ko ngue ko aku fa fole nga inga ia makwa mala malama mela o ile tu. Ole mela le wa ia ma ia fa malo vo se ko malo ale umsa malo fa malo. Ya smooth maunga ia lo fa mai le tu ia ko mo ho te si tunga fongo mai mau pe nga vai aso uma fai tunga fongo ia e alu ai len fai fa vai ia lo fa mai le tu ga ko ka le sia lo sua fa yesu amen. Come on, everybody. God is good. Amen. God is good all the time. Ia e mo na o whaftai le tamata i tai. Ia po le sunga i le
Tui taitai le Kalesia Worship Center Worldwide. Mo le avanoa matango fia utu ina mai a te ima ua. Masia upele fa pele. Ia e fai e foi se mo le mau pe tu fai foi i se. Mea le leina fai e le atua i le awai e foi fontanga le Kalesia. Ia... Fa mai le ese lo fia ele mau le fa pea aua ne ipopole o tau i se mea e tasi. Ese le fa manueina lo loto le mau lea. I le taimi o ta pena fo e fia malanga fo i konfenisia le Kalesia. Ia na sa ili ai le atua wai le eise si e iso na poto na iloa po se lau pasene ia te ia e fai ai mea nei. Ai whaftai le atua na whaatanga ma ua ma le whanau ma tau te malanga. E au wai le konfenisia le Kalesia. One thing that I learned is your identity in Christ. O oe, o au, o low identity, o au. O le alo identity le atua. It's through Christ. E ele mena tufa ele apostolo ua iai nei whapea. The three-leg stool of leadership. One, the priest. The king, the priest, the servant. The servant lau ke whaonga o ngā wau. O te fia au nei na ia o manuia. Manuia lo ainga. E le ole mena o tā ofi. E le o lo tūlanga, be e te. Po le hala lo tūlanga e tona le Kalesia. O lau au nanga. Is that where God blesses you. And that's what o lau luina, ma se mea whanau te wha mahalosi ai. Isi tātou e Kalesia e lea o a ia le matapia le mahanaia. Pe o lea upua le alea tunu. But one thing I've learned is, po whea lawa le mea te ngalue ai. Whether you're a king, you're a priest, or you're a servant, as long as you're serving from your heart, to tono le malu le atua, ota se mamalu, le pa ia ma le matango o fie whaftai, na mato o mai, ele i tuule wharisa, waka koe laku o ka koe sao whai to tono o le mea o lafo maa umai ai, ota, you know, I just... o le mana ia yo lo ia te tono le mamalu o le atua. Ia whaftai le atua ia wanoa na o atu ai. E vi ia i le atua, ma wha manuina ai lo na suafa e wha avavau. Whai mai le whi au le pomuri mulia a le apostolo. Wai o lunga le nganga o le atua. Wai atu fo i upu lo mutu o te tau talai. E sua malie pe o le meli. Hai malosi pe o le liona. Langona fia i le loto. Whamtala le taimini tau nu wai. Sa mutua i pulu nau naua lo loto. Wai o ese mai Samoa. Ile iaia ama se mea o le whale ua vaia. Na o lai whatūlanga umo le te leo polkalame matūlanga mwhapena. Ai pita i langona ia te auia na pulu nau naua se ia o i Samoa. Se ia vaai le mea na tuto ai le fatu na te pue ane ai se ia o mai lava i nei lea ua matu wawai atu ua ola ma matango fie mea uma le tio a fai mai le upu le apostolo o Yerusalema o le pongati lea o le pongai lea o lo iai tātou po whea lava le tu o le laulangi tātou te o iai tātou te vaai a Yerusalema o i naolo iai le tātupu e foi langona i loto le taimini tau nuoi. Le aso mua na mātou tau nuo atu ai. Na umaloana tu me le fale. Mātou toi o ai tai. Mātou tele i o tu tonu. Mātou atu a. Wai ese ale vava ai e lunga le media. O le social media. Ese foi le taimini tu vai ai tu tonu. Mātou atu pue ata ma fai uma mea umai fafu. Mātou tele i u le fale tu tonu. Ai le taimini mātou na tau nuo le solo le tai au lea. Sa matua langona le malingi o loi mata. Aisea, le o te tū te tonu le mamalu, o langona le mamalu o le atua i le mea lea. Teimi na whaau whale ai ma, anga i atu te tonu le teimi mua. Ese langona, ese whalongona. Moni lama wha maoni o le mamalu le atua e suia mea. Suia whalongona, e suia ai o langona, e suia ai lo mawhau whau. Le ala foi lea na o mātou woa, ma lo mātou mautinoa. Mātou te pulu nau ina ia mātou langona ina, le mamalu le te tonu o le mea, o le no whanga le nei. Whaafitai le atua, uma leile le vai aso le fontanga. Sa matua langona le fie le loto. Se ia o ai na tāpunia le fontanga ma toeanga i mai.
ua matua I whaingatana na motusia fo le maftanga mana iuso I Samoa ia e mese fo iosi ekalesia mana ia mamata ngofie le talingo le fono I le ekalesia I Samoa ia mea uma le aise mea fale tonu e o I mea ai ia ta ilo ia I isi te ngata po la tūlanga nei ai a o le tūlanga e peo na ia le whaatali e mese le talingo le fono ia vi ia le antua na va ia le mata ngofio mea uma e se men fale ton whaftai o tātou te tai whaftai mō lau te talo o manui ai ma saunga le mū ma fo I mai le fia ia le usunga fonu whenga iai ia o le whamatalanga lea ai ina ni tele stala ia ai whamanuia tele le antua ia te oile nea fiafi o no Yesu amene. Ia, e se leanga lei o le atua nei whainga maranga, a mata mai lava tā pena o Samoa, o whaina mata o fo mai, o ta fo oka se mata wha amanu ia ina fo i to wha amuli. Lo na winga, leo la wa lua whelu su lima le si fono. Ma ana ia fo la tau toi wha amuli atu e mata maranga pe mata. Wai mana ia le manuia Samoa toi manuia pe a fo i mai. Ia o le nei fono tanga. Ia la alu ale fono ele ilo apo te alu pele ai ele I whemere fo mai te alu ai na o walu ale whatua tua ele ai wo malolo ia o latu Samoa o ka sa o marosi Samoa ele wo fo I mea la te marosi whaftai ele atua ai ese le peon tala no atu ele fale o ka se mana ia le tatou fale le Samoa e o malo le se min ia pokalame le po ia peo vasta ngata I faf a ma wa mate no for no fight to no le fale we just enjoy the presence of God is to no le fale peo mo le fie o I fafo to le mana ia le malu o le fale te fia no for no fo ia te le pemet se fia no fo I fafo le vevela ia ai le nei fo na tanga o le mea ta ua ia te au o le sangalo I tauina peo o au I le tā ua o le tātou nau le nganga pa ia. O le tā ua a whātua a le le nganga pa ia. Ta ilo ia ta penanga pia tātou te wheloa I malali I le ea pia tātou whaata mala le nganga pa ia. Le ngata o mea alofa le nganga pa ia. Tātou nau le te ita inga le nganga pa ia. Tātou nau ia manifest le mana o le nganga pa ia. Aia nau fo I tātou whaatumu tātou e le nganga pa ia I aso uma. O le tapenanga le nā tātou e te tawana whai. Tātou te o ai ma tātou wheloa ai ma Yesu I le ea. O se mea sile na tāua ia tau, pe o sa wāti le nau, ta fia langona le nganga pa ia sa uma, ta fia muli, o si tae le nganga pa ia. Ia pe ona iai le si tala le whailaunga le sa Doug Chambers, fa mesta maloa, o le nganga pa ia, e whailele, e avea e tātou le si tu o te wafa. Only the Holy Spirit can take us further. Only the Holy Spirit can take us to the next side of the desert. O le tō awha mea ia le tātou te ui ai. Ai te tauna tātou te atu ma le nganga pa ia. And then we'll get there. I le mea le tātou te whia o iai. Ia e mese fo le tā ua le laulau whaiva. Laulau whaiva le nei ia e mese ala le mea wa sangalo I tauina whaamalo si ai au. A whaamalo si au ina ai au. O le mea nea tau tala le nganga pa ia. O le laulau whaiva whamatala ina. O le tai Apollos, that's o le upu e peri whamai a to strike repeatedly and to strive. Le whaile ingai tātou te nau, tātou te nau pe awane le whaitia le tātou nau e tau tala I le ngangana speaking tongue. Langa le te tala noa I lau atua, you're speaking mystery to God. Nana wina atile en tātou nau, ia tātou tau tala ni ngangana ese, but speaking tongue, le whaile si tala tamalo, my 3 days of prayer, o le timo mua discipline. Ele mawhaina mauso time te talo pea le discipline. Ia o le tīlonga lua whemai o le desire. You must desire to pray and we must be delighted to pray.
that the last is delight, that means it's a fear, yeah, it's a meta, o se mea fear, ya te oile time te talo, ai me se mafutanga le malea tua, ia me se le nganga pa ia, pe ni mena na usawa uia pe wolu ita wina ilo uloto, ilo watu isa mo, te fo mai, ia pe wa fo le wa si itia ilo ta nau, ile nau le nganga pa ia, amen, wa tapenanga tato te le feloa e maltupu le au, pe a tato le tapena fata simile nganga pa ia, fa manuia le atua ilo loto ni afiafi, amen. God is good all the time. Yeah, mo lava on seat being a letua, patai lava tama falanganga mo lava noa awase, mo mapupu awa fo ilema awaya tsulta sofuntang. Alma mulima ula fa pertania awa. We're going to do a testimony on youth rally. So a lot of our members that have just gone past or did their testimony, they have testimony about the seminars, but we're going to testify. So mainly our testimony is to encourage our youth based on the youth rally. So Sam will go first. Okay, yeah, just with the youth rally, it was an amazing experience. For myself, this was my first time ever joining a conference, and just the atmosphere as you go through the doors, what some of the people have said, as you go through the doors of this, the church, you just feel the presence, especially with the people that are on the same journey as you. This was such an eye-opening experience for myself. Leading up to this, I went in empty-hearted. I was like, don't know how I was going to take this in. And leaving it, the last day, we didn't want to leave. Just being in the presence was just amazing feeling. Just with the youth rally, back to the youth rally. Man, myself, everyone that was there from here would notice that, just the hunger for kids from here, just what they wanted when they came to the altar call, that motivated me. Especially with my kids back at home, the little things that we do paints a massive picture in the future, and that's just from, picking up the Bible more than picking up this, especially for our youth. We tend to go through the phone more often than the Bible, and there was a message through one of the seminars that we had, and Sorry, I'll just bring it up. Sorry. The question was, how does the fire of the Holy Spirit prepare us to meet our King? And that just that day, that's what caught my attention. Because a lot of us don't know, just the little things like, especially with the fire, all of us know fire, we need something to, keep that fuel burning. And also just with our spiritual passion, we always got to refuel and fuel just to keep that fire burning. And the spiritual fuel is none other than the Word of God, amen? So yeah, that's what caught my attention during that whole conference. Sherry will finish it off for us. So just before we did go to, sorry, I'll keep it short as possible. So just before we did go to the conference, we weren't planning on going. We said and we said, no, we're not going, we can't afford it. But God was so good to us that in the moment towards going, He provided financially and we were able to go. And that's how we knew that there was something at the conference that God wanted us to be there for. And we're so grateful that we went. This is my second conference in Samoa. So when we did arrive, we didn't make it to the first few days from the march to the opening. We made it to the first day of the seminars. Now, there was something that really encouraged me as a young mum, and this is when Pastor Brown was preaching, and his theme was sweeter than honey, stronger than a lion. Now,
And even there's a verse that says here, 2 Peter 1:3, and it says, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. Now, a lot of the pastors preached about our theme, which is get ready to meet your King in the air, but at the same time preaching how important it is for the Holy Spirit. He talks about that everything we have is helped by the Holy Spirit. And a lot of us, sometimes we forget that we have the greatest power, which is the Holy Spirit. And sometimes we sit there and we want stuff, we want things in life, but we just sit there and pray. But he says we have the power that if we want something in life, speak power, speak spirit over it. Now, as the youth rally had happened, and before the youth rally, Pastor Chambers called out to the youth and said, can we have 7 youth members to run to the front? We're going to do the gift of the Spirit. As we were watching, and we had my nieces and my nephews with us, and we watched, it was like they were running, they were desperate for that Spirit. And you see the hunger as they run. Like, it wasn't even 7. There was probably like 2 lines, but Chambers had to tell them, okay, stop, that's enough. And that's how I knew the fire of God that he wants to work in the youth. And that is an encouragement from us to especially our English service, the young generation. You know, there's a big plan that God has for us. And he plans to fill us with that spirit, that hunger inside of us. And we are the next generation. And that is preached over and over and over in the seminars, that we are the next generation. Now, in order for the next generation to be big leaders, we have to be hungry for that spirit. Now, I encourage for everyone, you know, the next conference that comes, really set a goal and really try and make it. It's such a good experience, not only as a couple. You don't have to go as a couple. You can go as a single person, and you'll see God move. You'll see God answer the prayers that you've been longing, to know answers for. And it was a really amazing experience, and I encourage all of us to make it next time. But that is just a short testimony from us. Thank you. Amele te fatere se taulanga pate vi ele atua ne afias. Ia vi ele atua na tura la fa mua ia tina la inga langa ia tele aso na ia Samoa. Awa fa tua walu atua le aso na fa ia tofinga o le committee. Ia ma fa lo lava. God is good all the time. Amen. Hallelujah. Te loa ia wātu o tuartino tamai I manatu malangona na tu inatu enisio. Ole au malanga. But to me, I miss my family. At Samoa, umisia I lato taimi malmato o atu ai Samoa. E whawhetai fo I le atua ona o awanoa wa maua. O le tele o I o tausanga na ono fo I New Zealand. Ai na au tele I o ai Samoa. Ai le ni la wa maua awanoa. Whelewa ai manai mātua manai ainga. E te whawhetai I le atua I le nei fo I awanoa e ale konferenisia le ekalesia. O maua I awanoa e o hatu ai. Ma futa ma I lātou, ai le ngata I lea, o le o oina fo'i e ala I lana upu, e ala I lana upu a o oina I tātou, I lea taimi, ma lea taimi, I le taimi o le tātou. Tau whetulinga e meso le tātou wanga I atu, I le langi o saunia e le atua, mo I tātou, e ala I nona nganga pa ia, e whaatonu mai, ma o mai ma fesoasoane mai I tātou I le tātou iai le nei lalolani I le whaia mo I tātou whawhetai ai I le atua I awanoa maua e hui lava I nā o atuo I Samoa
fianga o le loto. Ia manai ale ia semina ma mea uma i le taimi o le conference. Ia ae o le siwai aso o tama ia fulu i Samoa. Ai whawhetai tau tatalo te iloa na malo se tatalo whawhiau ia whale ia mai la tau umana tatalo atu mo i mātou. Ua mau ai le malosi ia ngai mai ai i te tono New Zealand nei. Whawhetai ai tau tatalo a mai se fo i ta penanga na tau ta pena ai mo le au malanga. E whawhetai te le lava mo le avanoa, whamanuia le atua i a te outou. Amene. Rei le atua. Tai mo malava. Ia vi ia le atua ni a fiafi. Ia e momoa na whawhetai sunga i le tamao le ngaluenga mo le avanoa. Fai foi ana tutula e moli foi ma fai se moli mau. O ia foi Samoa i le fontanga le kalesia e mo se foi el conference. Sa fa pena ona awa ia tu iai. Ia mo sirfia le kalesia wa fatua o malanga i le aso tofi. Ia wa le ia ma seminana na o maweina. Olo fontanga mua le asfalaide i o le asolea. Ia le asa whapenona whai ei tō whinga o le komiti a le kāresia o ao le ana ana vea i tātou ta masui tai o le kāresia o ao. Aina o tau nuu i Samoa, ia o se whaamanuianga i a te au. O se whaamanuianga ina o tau nuu, la ngona le mamalu o le atua. Ngona le ngalue mai o le atua. Mo i lava o te le iai ni semina. O lea sa o vai atu mata atu i nei semina sa whapenona whatinoina. E pei lava o laua iai Samoa i mea o lo whatino i nei mawhtanga ia. Ai sea o le ngaluenga lea nganga pa i e whai lo so i fua ma lo tātou wola. A tātou nau a i ai. Po le ale mamau e whaalata i na lava tātou e lea nganga o lea tua. Ko pei o le mea lea tā ua i a tāu. Le mafutanga ma le nganga pa i o le atua. Po le ale mamau i mawhai ona wha o e le nganga o le atua i le mea iai. Amene. Pei fo i ona ta ua i a tau le manu le satala noa i le whailaunga le o chamber o le kamela. Amene. O le kamela e mawhai ona avea oi le mea e le mwhai le tangata ona o iai. Amene. O i nao le whatusa nao le mea ave iai o e le nganga o le atua. Amene. O le malosi lo na e whapenana. O iai le nganga o le atua. O le mea tā ua la i a tau. O le whatanga o le nganga o le atua. Ia whapenona matuanga lue lo uolanga. Amene. E pe ona o tau nu o iai le film lea. Upo le vavai atu. Get ready to meet your king. In the air. Ona whaama mawhale i a tau o lea autu. E pe ona wha autu i nai e taitai o le kalesia. Le konferenisi lea. O tano lea tuua iau i le film lea, o lea ea sa utape nanga. E mawhai e ona mawhailoa i malo utupu i le ea. Vava ai lea i tau pau e toa lima e na whata mala i le lato tāpena penanga. Hoi nā pe a vea i o selu i tau i a tau. Na ia awane i o tua e whata mala i le taimile nei, amene. Whapena fo i tātou lea ka le sia lea tua. Awane i o tātou tua e whatala lei taimi whapenei. Awa le whai mai le tala tuspa ia. Tātou te lei loa le aso e fio mai ai lo tātou alii. Tātou te lei loa le aso e fio mai ai lo tupu. Hau lau tāpena penanga e tāpena lava i le taimile nei. Na ia fio mai o ia ua mwhai ona si tia i tātou o lana e ka le sia. Pe o selu i tau tele lea i a tau le nei au tū. Mana nei wha moe sa wha penona malanga atua i Samoa. Ia tā pena loa. Tā pena loa manua maua le avanoa. Wa sea lea ngā tātou te au nai mga lulue. Ai e fia mai le tupu e le maua se tātou whailoa inga mai ia. Se lu i tau le lo o langa. Se lu i tau le lo ola au na malo o langa lue. Pe lavona iai fo inisio au tū. Le loto e te au nai. Le loto e whai ai se mea mo le atua. Ia whai ma le tae lo loto e te alo whai le atua. Lau au nanga.
Ai se alango le manatu mai o ia ia tātou. Whei o le tāua leo le nei maftanga man nei kona whenisi lo wau. Lo taunu atu. E moi lava i titi aso na o iai. Ai o se whaamanu yanga i atea. Le aso sa whapenana. Whai eile tautinonga o whapenana sau noa le apostol. Wai o lunga le ngango le li, amene. Wai atu o whai upu i ta tonu o lo ngutu. O lau whea ngainga le ma oe lo wali. Wai tu upu i ta tonu o lo ngutu. Se mea lea e whapenao na nau pe iai le loto. Ina ia whapenao na whatu mawina le whea ngainga lea ma le ali. Awa o i o le atua osi whea ngainga. O lana whea ngainga i tātou. I o se whaamatalanga le moli ai le nganga whaafitai le atua. Moli atua i le nganga whaafitai o le tapua inga. Nei o wheiloa i le manuia i le alofa ma le anga le leo le atua. To e whaatele leo se taulanga pati le atua. Hallelujah. I le suafa o Yesu. Amen. God is good all the time. Ja, Jeleli. Ja, after mole. Avanoa ja. Ili tai uma nia fia na tala no le mata utia ma le ole tua. A ole le tulanga mata ngo fie fo le ma le mata ino le. Ole utunga vai le na fai nei. Ole me ata onua le ta ole utunga vai. Utu vai. Utu vai fale anga. Le se taimi. Au ye sa mo le se taimi mai mo. A mata tu la vela stona ise ia. Tapuni le fono e. Le se taimi mai mo. Nau usulu tai au uli. E penala le fiafi. Taimi fono tanga me o. E ma ofa. Le loto male. Ngang fa ftai le atu. Ono le mana o le ngang pa ia. Au le mea tau no to sau mo tai tai. Pena tala no si o tātou ta mawhale nganga. O le whalinga luenga fo le povi, mantua le povi e whapuka. O le teimila nei, o le ae whaamalu lua, le i tai uma. Whaamalu lua le oa ma le tamo ainga whale nganga. Le ana o mai tātou. O le winga la le tala, o le teimila nei, o le whaatino lo. Action lo. Action lo. Whaatino lo. Amen. O a ua tangata na mua me le mata o malanga. E le whapeua, tatope mai au si o tōlu, ele ai. Na whaile lei, mata o fuafuanga, whaile lei le mata o fono, o tā pena le fono tanga, e na tu mata o te oma se o whanau tēne, e la tau te ngālu lue fo ima, ma sa pōre au isa mo, e pita iane. E na whatutu na ia, whai mai lo stina o le hainga ia. Tasi le tō whama le utanga, o le a tātou tā puai, a le halu le tama le hainga whai mo tātou sui, i o pati lo ma se o whanau na. O walu lo, o ufoi mai. O le mori mau o le asi utina, asi utu o lua ma se o whanau. Dad, action lo. Action lo. So se teimi alau te minoi e tono le whale. E ma ai alan ma ko ainga le mea lea. Man, kuli ma ka i ala le mea lea. Aisia, langa leiloa, o le ukunga vai le mea ngo walu ai. Langa le kala le la poskolo, o kou ia mai fafo. Ma ai po le ale mele ke alu ma oe, i lo ainga, i lo ko lua ma lau whangau, o kou sine a pasta, le ale mele ke alu ma oe la ue kalesia. Amen. O le mea langa, o koi o whai keke o sau. E wa ai e no ko whale o mani kimi. Ngā le left, right, up and down. Le mea lea, ioi. E focus mai e kia, po whiara ko inga mingoi lo ki mingoi. Amen. Ngā lo wa ai a kua kau, suafa Yesu. Jesus name, heal. Amen. Ioi. Le mea ngā leo whai ngai. Ngā whai mai awa le hale, me mo mia, ma le me mga onga. Kumenu rima. In Jesus name we claim this now. We receive now. Amen. Ke aka leo le mea ngā le whai. Action. Ele se o ngā action. Amen. Amen. Now, for me, kemi ngai, ilo wahainga, malau saulenga o mo me. Ele kere se piko. Mea, o mea kemi ngai, kilo mea le whawhinge mal whangau, kemi ngai. Me le anu ila kamane, me le anga ingai. Whalongo ko mai epi come. In the name of Jesus, be healed. Oi, mai se o ko lua lunga saipa. In the name of Jesus, be healed. Man, right now, in Jesus' name, heal. Amen. Laku whawhinga luenga, so ke laku whawhinga luenga. Aku lei mai la ukusi. Au kama ko, man, pay rise.
Amazing. God to be the glory. Bay rice. Amazing. Ama ko ke sa se ka fa kumul pu. La ngalenga fa lolo ngai me nga luak. Amen. Ole a lofo yo ka samo. Ke lo samo ka ke samo lo ka fa kum ko malepe. Lo ka lofo ka ngaka. Ola se lo lofo ka. E popula me maka lofo. O fu ole nga pa ia le fu. Amen. Que va. Sole, e que fus pa ele lo po ia fusi. Oh, leo mai ka. Que le lo. Amen. Momoni mawe le uso ngafi. Fonga kalo kama. Man, okay la ko ingi usilo. Sole, tsai pangia we ka ngaka. Kupe. Okay le lo. Pa ko sole le menga we fa ia pa ko kupe. Amai kupe. O kama lo lo lingi fa finge. Amen. Ai ke leilo la nga fai mai se uso pania o ke ya moi alula receiver o seed lenga lulu ke mila se lenga oi a ole mele lenga o sa ma ole mele lenga o sa ma mai sa mo mai fa speak al Holy Spirit mai e como action au sa ko ma ko ai nga vai la le mea nga le fa kilo me se ko lua po fia nga e la ka ma lenga sa mo fe nga e fa unga o sa o fa e o li manu so ko lua ma fa nga in the name of Jesus le fa unga le o sa ma I transfer. Amen. Ala kala ngofa fia. Ala vile ku soko luma kala ngofa mai. La kala ngofa fia. O akaya we. Mea. O mea foi fai. Ke alu reiti eme ku ku ke nganga le se kupe in the name of Jesus. O mongola ka same thing. Yeah, when Pastor Brown speak that morning, man, this is the same thing happened. I'm so blessed. Kusa leni akupu. Kalau saya first paper lau fanga. Aku lau fanga su ala ko mea unga. Aku ko ngal poku saya. In the name of Jesus, liu kupe. Tole feel if I liu kupe. Amen. Alen kan ngoai Pastor Brown isamo. Lea Roma fasu fiku. Bala au mele o yai PCI o yai in the name of Jesus. Lau mau nga leo la leo sau ni ma. Roma fasu fiku. Bala au mele o yai pe wa yai in the name of Jesus. Right now, church, action. Action louder than words. Man, halu kingo lo men fak leu ku nga vai nga sau kai mingi. O me fo fa unga kai mingi. Man, I pray for you. I lay down for you. Amen. I say, ele ai se nga ka ki kan ngon ka kia. Action. Works, action. I say, la nga kai mingi so ale lo le ko fo. Au sa mola ka kia me. Ke sa mo ka fa ka lof ka. Man, kalo fai. Vi ia le li, ma ai au e fa la inga. Vi ia le li sole. Ma ka kia. Hey man, ele nga ka nga sole. E mai ka mai. Se ka hola ka vale ka. Ari la ka vale. Ola mo ka vale. Offa mi ka nga. Offa mai mea. Asia. Man, se provide le ko me uma. Pe elo fa ya Jesus. Ma mo ile tu lo loko ni fia fi so fa Yesu. Amen. Hallelujah. Ele tele o mol mau e pena ia. Sa mau ia va no en fa ia ona. Mol mau le upole tua. Faisi pisiol macho committee mal tele o mesa fa ia. It's one of those programs that was so tight, and a lot of things that we do, we just flow with the Spirit of God. But working with the guest speakers, it's one thing that I remember that we just depending upon God how to present the Word of God in a good way and the right way. So Samuel Evanol Tato Tinaya Eloila so for really la tu ia sa fa pena la tu tuaina le upo o le faltua ia lavina ma faltua ia palolo mai mo mawina tinar fa mo nga fo la tu ia sa fi fa toa mo la tu me foi la le fa tela o tu tsalo ona le fingo fi fo le tulanga itapena nga pena yai. It was a very busy and a very tight schedule, but anyway, we felt God within each program. Paualale
le mea ina wa umaua mafa mawai ma chambers. O langa ngaule malia ia te au lau talan whailan tai whau. Ia, e alula ia si whaifia au. Whamai te au. You make a sermon out of my dog. Whatuele ai. Sa o tango whamatala, sa o alau tala le whamai te au. But I would like just to add for the final chapter of the story of Bullet. And then he said, what is that? And then I said, Bullet was saved from a bullet from the very beginning. And now because he ate the cat of the neighbor, now Bullet has been killed by a bullet. Okay, and that's the end of Bullet. Yeah. So te rau whanongo te les whaleire, whatau whanongo le iai. But e alu le i al whailaunga lea. Ua matua whamare i nalo na loto le conference. E le ngata i le wā ma le tātou ngā luenga ma le kalesia. O le whatanga ina le kalesia o le mga lue mai le nganga pa ia. I ana po kalame whaiso. Jamba is one of those preachers that preach only about the Holy Spirit, the move of the Holy Spirit for many years. Been working with him for so many years, for more than 20 years, 25 years. So we're sort of like a brother with different mothers. So that's what he said. So it's just a loto matenga luma o na imaliuso. Polala balal to e tangata. If you feel la champa se la nga ke longa fa mai ia fa maloa fa to fa mana yo tala wa osamo amana yese me uto e amatanga pele ang fo se me uto e. But anyway, get ready to meet your king in the air. So I got some few more points with you tonight. Hopefully in the future I will be able to elaborate more on this. I ole tato wa fo le tato film leo ai il ne fia te fa beat. O te fia fa malosia te o te mna fo ia te o te ta ofi me mo la ta pelanga. Mo le fa mo le fiafi o ta penanga mo si tianga wa le tatou te lo o malava le la tatou fa taltali e felo e mal tatou tupu a o le ala la ta penanga fa pe feona e ta pena. It's one thing to wait for the king, but it's another thing to prepare to meet the king. And to prepare to meet the king, we have your role to play. You have a part to do. Amen. So before you go home today, I would like just to have some few points with you, and in the future I'm going to elaborate on that. But il a fait finir so elo tusi fa mole tusi Thessalonia. Mo tusi Thessalonia. I'll just go through my points. Mo Thessalonia. Ole tusi lima Thessalonia. Fa eu pomo mo se tawa tulusu malvalu. O apo inga ne Paulo le kalesia. Ne I whata pena I oe maa o molisi teanga a le kalesia e whelua e male tupu le ea. I le whai upo mo mose I tau atu le whai upo e tolu e whafua se I le aso le li. My first point is that the day of the Lord is sudden. It's very sudden. You don't know when. You do not know the time. E whafua se ia. Whamai le whai upo mo monga whamai. A waso matau sangai le au ngai a te o tole au soe. O na utusi atua ia te o tō, wā o lo le lei lava, o le aso le li e peo ngā oi le pō. E wha peo na o mai, a wape a lātou whai mai o lo file mō, o le a whaina. Mai o na o le ia te lātou, o le whanu wha sei, wha peo le whina wha ti ngā la whana o mai, lātou te le so sola e sei lava. The time and season, you have no need that I write unto you. See, time is running out. There's no more time left. If you look around and you see what's happening around the world, even the politicians, they're looking for answers. But of no avail, there's no answer. Things are getting worse. They're passing laws that are against the principles of the Word of God. And things are running out. And God has His own time. And God's timing, nobody knows. So number one, it can be tonight. It can be tomorrow. You never know when. So don't ever
too comfortable where you're at. A working of what? Ya elo, le aso le elo ses. A wiki fa peangi o maolo malos e ke le loa. You never know. Why? Because nobody knows when he's going to return. But it is your part. It is our part to do to get ready for that. I say, langai le elo ses. Number 2, wa ai lava o ya ke oi. Look at yourself. Look around you. What is happening around you? What are you doing with yourself? Are you getting ready? Are you getting prepared for that time? Or we just acknowledge up here? It's the reality that is coming. O mei o me moi. Because the word of God says so. And when God says so, that settles it. Nobody will stand up and change the mind of God. And nobody will twist the arm of God. God will settle his word. Because his word is settled in heaven. Amen? Wa lava o ia ke oi, mai fai upu mo se ka waku ngat fai upu sufulu. Wa o winga ka ko me from verse 4 to verse 5 it says, "But you are not in darkness, that day should overtake you as a thief." Wa o winga ka ko me ia. Ole fim lenga ko fa ngolonga ko get ready to meet your king in the air. Au makakal ngole female conference is mo ala malo sila paskolo. This is what he said. O le female kako conference. Ai le maliu le apostolo o le mele sa ilongo loko ia o winga le kalesia. A o winga tangata o le kalesia inga ia saung ia filo e maltupu le langi. Amen. E umakwa, this earth will vanish. This earth will be destroyed. Nothing will ever stand when comes the day that our God will appear again. Amen. Ele ngaka ngai saung ia kaimiuma, get ready in verse 6. Yeah, be ready at all times. It if appears that how look and then you get ready. No, you get ready all the time. Because you never know when it's going to happen. I'm not scaring you. This is from the word of God. And I tell you, times are coming that's not going to be easy. Amen. 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 People are trying to control things. The world order is coming now. Soon, things are getting worse. Things are getting hard. And things are getting very expensive. Amen. Amen. And people are looking for answers. And people are looking for politicians. They never bring out the answers. The word of God have the answer. The only word of God will bring us the answer to get ready because things is coming to an end. Amen. Be ready at all time. Amen. Not coming to church and then you're ready. No, wherever you go, that's when you have to be ready. Hallelujah. Amen. Get ready. I say, get ready. Straighten up your life. Why? Because you never know the time. Amen. Keep the faith, love, and also hope that Jesus is coming again. Amen. If I punga fiku malvalo matabu lavanga elima, o te mana o ia te o ia ilo, fa mai fa punga fiku malvalo fa mai. Awa e wa momoe, e momoe lava ila to lipo, o e ingu ia onga, e onga nga lava la to lipo. Ai tato ne, o e o le hao. I whau tau te tātou, ia tātou ofu le whatou tūtua, ma le alofa malpulo tau o le wha moe moe i wha o le tanga. Wha mailala ia whai upunga he so ai. You know, ia iloa, e ele wha moe moe ro ia kako wharaka. Our Savior is coming, amen? When things seems that there's no hope, only Christians have hope. We have hope, and a living hope, that we have eternity. That we have a future, we have a home. This is temporarily. Ono langa nginga se langa foi lele pe e mavai aku. Ono yel ka ku fa mo ola. Amen Aisha. Ono yel ngo ku mau mo tatou. Amen. Ilenga se me ka ko kal ngo ai. O me mongi me ia. Hallelujah. Amen. Keep the faith, love and the hope that he's returning. One day he's coming back.
When that will be, I don't know. But get ready. All I'm asking you, get ready. Because if you not get ready, you know that you're not ready. Amen? Amen? I don't know whether you're ready or not. You know. You know that you're not. And you know that you are. Why? Because you are you. And you know who you are. Between you and God and the way we live, that's when we know we're ready. Amen? It's not about you coming to church. It's about you and your life between Him and you. Hallelujah. So get ready. It's about a conference. Good. Now it's over. But it's about time for us to get ourselves straightened up and be ready for God. Amen? Ele ngata lai ngā le menga so e tu mon fatu tu le lo fam. Ya tu mata ile ola fa. Focus on our eternal destiny. E yel fa mo. Amen. Amen. E sen manga yo sen yel fa mo. Amen. Amen ala a ke alu ke fa nga luenga. Ale fa ku ko lo ko lua. E ke fo i mai. O le sala ki pakeka le la fa ka le ko oi. Ele fa velanga le nyangi le la fa sala ki pakeka. E pe fa maka fo ele pe fa mo ko le la nyangi le la. E sa eula mal pepa. Ele ma ka nga le mamo sosi le ki fifi ai o le fa kali ko ai. Amen. Ya a o yai mal McDonald ke we le ma ongal kamale ya fa kingi lo kamale e ke fainga lo nga fuala ala yelo fa mo o lo fia ia. Amen. Ki ngana ma mafonga luenga o la yelo fa mo o le suipi pe fo i menga luenga. Amen. Isa o la yelo fa maka nyangi se wai mal pepa male sala ki pakeka manga. Amen. O la yelo fa mo e ke foi mai ala le fale. Amen. Kusa po le loko le wala le ai masu falongo e mole e sea la we lo o le mamo le mele fa kali me ke. You have hope. Amen. Ke lo ngo lo langa nge lo ko fingo fi o finga ka me o mo ka. But Christian, we have hope in Him. Amen. There is a future. There is our destiny. O la ye le langi. Amen. Fama yo le langi fama ye fola i aulo. Amen. E mai ka ko e ka foisinga ngi fo aulo ai mai e soli me nga le lang e fola le aulo longa winga ka ko ke le ilo aku le ke leo le manguia le fa kali aku al fa moi la e mo moria lo loko ile ko ma fa bia e yai le kai mi yai le aso e fa ali mai le ka ko li. Amen. Me longa lua fa tasi le kalesia le tua build up the church. Ile fa ipo sumal kasi ngai fa pe mai fa ipo sumal tasi mta pula mangalima. O le yo to fe popo yai ma ia fe fa ma fanai fa pe ono to fe lava. O le manga ia la ko le opule fe popo yai. It's encouraging one another. Wherefore comfort yourself together and edify one another even as also you do. See, in the church elenga o e fa malosia oi. Amen. E fa malosia oi ko e fa malosia lesi ai sia o kako o le ekalesia le tua. Amen. Amen. Ai le fa malosia ko o e kango e kule la lesi. Amen. Le e ya ke o e upo fa malosia. You encourage one another. Not only to encourage but to build one another. Ai va ia ko fa vai mai lesi. Fa ma fanga yai. Amen. Me ngai fa mai. Fa popo ai sia. Fa loko kele loko ki kango mele o Yesu. Amen. Amen. E kako loko ki kele kako ngalu esa. O fa vai lesi. A what fa yo fo lesi kala lesi. Amen. Fa loko kele lesi. Ai fa longo mai o vile ku se muy aku se fai. A wa ki fa penga mai kia. Wale ko fa kanga o kalinga ko nga kala fa penga. Asa ke wa fio mai Yesu o ngaki ko mumu fa penga. Amen. O longo winga folinga mai ke o saungi lau kalango ne ki kalango mai kia. O ngala be ke muy o ngake fa ka kala mai, ngake ka faleanga mai e ke o saungi la. Ke le fa longo la ngas fa fiala mai. Be ready. Why? Because we do not know the time. Le lo pe le umana kalango mai ai hoso mai Yesu o wan mai kalango nga o lungo ke fong. Amen. Le fa mai. Fa kasi le kalesi. Amen. Elenga o fa unga ka ko e kalesi o ka ko fa kasi. Amen. Fa lo ko kele le silesi. Amen. Ava ya ko le so ko fa vai mai le si o ki fa bia. Ya
Wakakaua ia oe ia wami o ame le ai. Fai ai vai o uso. Fa malosi mai. Loko kele mai. Sau ka ol ka ko mafukanga o mai ka ko salvos. O mai ka ko fonkalo. Aisia e fa malosi ai lesi lesi. Don't ever stay away from church. Kung kulangan mele comfort ki Apollo. E ave ese oe mai mafukanga lea. Ai alanga ele la ngonga le kua. O ngolu leanga e mai ka ko mafukanga. Amen. Amen. O mele ngolua. Fa aloalo I kai. Lesi melea. Ia ka ko longa fa aloalo I ka ko kai. This is one thing that I learned. With all these years that I'm being with William, I respect him as my leader. I know where I stand, I know my position, and I respect him. Well, for my little fai upunga ya fo ile sfulma le lua fa pe mai. Ma tuti ai tu fo ia te oto le usoi. Ia oto I loa o ngā lulue ia te oto. Ma pule ia te oto I la leli. Ma la toa popo ia tu ia te oto. E matua man tua I la tau ma le lofa. O na la tau ngā luenga. Amen. O le kako ai ngā kaika e renga ngā mai ngai. A wange ngā loa ke oko. E le koko ngie lau whai ngā luenga ngā lue ai. Ngā maua ma e loile. My prayer is that e le kai me kakala e le kua ia kako ngā luenga e se kamau ai ngai mwhai hei o ngā kokongi ma mauangi se lengi mo kako ngā lue. O au vaenga I lunga cameras ma la koia. Au whai pese. O ke lungi se kale se ke kele. E maua la ko sosoangi. E ukua I la ko ka vale mo mai e ngā luenga. E le whapenga ka ko I kale sia. Ke le me e whai la inga kai kai. E whai lava o ngā le lofa ku ngō le tua. Whai o ngā le loko le lei e whai e se mea. E leo whai o ngō se kaui. O mea le whamal mole ka ko I kale sia. A manga ia ka ko kai kai. E le ngā te talo mo te itai. Ai ke whaaloalo ia I la tau mo tau whinga. O tu ia I le tua ia I la tau. O le kako ka penganga lea. A wafo ile ia fio mai le dio Isu ke wiso. O le kako ki fikausia I le kako wafe ngai ai. Ma le kako wafe aloloa. Amen. Amen. A wa kako le lo le valea. E fio mai lava Yesu. O ngā lava ke le fifi. A fa pefo Yesu si ke le fifi se kai kai. Salamon ngai. Amen. A fa pefo ile ke whaia kala se kai kai. Fa mawalalo ngai. Aisea, langa o kape nganga lolo kangaka. Ia o mai le li. O a koanga wha mamainga o tātou tangata. Mo le fio mai o le rio Jesu ke wiso. Amen. Le ngata lo na tolu wha aloalo I teitai. A le longa wha. Ia iei le fi le mo. Ma le wha lo whani tutono o tātou ngā luenga. You know. Be at peace with one another. E se manga i o se kalesia. E se ele vau lesi. Ele kau vau lesi. Amen. E whawoa, kisi aku, kisi mai, amen. Ai se say hi, high five, ai se o le maanga ia i o se kale se file mu. E nau, ie le file mu ma whalfangi. Be at peace with one another. E le alo maka iska ngaka, amen. Ai wawai ako ea, e ki say, alo, ai le alo maka, wa ke longo fia ngaka, alo maka, kaka ngā le wheo kala, amen. Kaka ngā ngaka whaleanga ia ke oe, amen. A ke langa ai la o e whalo whangi, amen. E ke le popolea, amen. Ala fo inga whalo alo whai se si kai me alo whong o maka isi, amen. O ngai le kongi se losful kalanga e always. Ia ngai le whamangalo ia le ngaka. Wai le koi fia vai a kual ngaka le amela kup. Al ke mingi, sa hungi. Au manga losful kalanga ke ukako le o le loko le whamangalo. Amen. Au kape nganga umaia. Inga mwhai ona tatu o siti hanga le li. Ile ngata. Ele ngata le na ia tātou lo o le atua la vai mai ele file mu o le li o Jesu ke wiso file mu me longo lima tu mau pe o li fa mai rejoice always es el manga yo le me amen es el manga yo se me ai fi kam fi mo li amen mai al pe se fo le o tau oli le li amen ya ele manga ya langa e manga o ai ya mongi fo oli amen o le singa ngal ekalesia oli ai amen. Ai sa valia ko lo o le me lai fa le kongo ni e ke ia wo so le ur fa le o fo le ale o so ma le siva le nga siva lo di amen wa pa o mo fo lo le ho so lunga ho so le lo ai la ko fa le se o di wa le se me ai fa kalima ia amen e o fo o so se me ai sa o le li maka mai ko kongo amen le fa mai rejoice in the Lord always amen not at times but always ai sa Polak me lo kula mingi. Fia lo yele li o lo fa peonga nga le ya ka ko. Amen.
Oli le li aisa e ia for langa le tua ngak whakaunga. Amen. God will keep his promise. Amen. So no matter what happens around us or with us or against us, remember that. Stay always rejoice. Why? Because our God is in control of everything. Amen. Olo ia le kua lo so soi mai e ke le lo ale me ka penga le kua e awala mai se kali mo oi le nga ke ngal me on ta talo le au no su fikus fuma le valu ngai fa mai. Pray always. Su fikus fuma le valu ma ngai la ko fa punga ngai nga fa mai ia ta talo le au no mai o tau whawhitai I mea umalava, a wā o whina ngalo leo lea tua ia te o tau ia ke riso Iesu. Amen. Ta talo whawhikai. Amen. Ai luakul whare leise mea ai whawhikai lea tua. Amen. Aisa e ke leo mai. Aisa e leo vea o whalmai. Amen. Ai ke alu le le whale. Ai alu le whale ngaluanga e koe fōi mai. Whawhikai lea tua. Amen. Aisa e ke o mai whale o le manguia seo ko loma seo whangau. Amen. Lai malolo se kama ki lai ele le nga malpui nga le tu. Amen. You have to rejoice in everything. Fa mai fa kai me o malava. Aisia langa o finga ngalo le le. Aisia me fa kai ai. It is God's will for you. E fa kai le le ola wa vaku ya ke. Amen. Fa kai le o ngai mo lo malosi. Amen. Fa kai le o ngai elo ainga malau fa ngau. Amen. Fa kai le o ngai elo ngwa. Amen. Whawhikai le li o ngā ki saulu whale o le yeise me o lo ye lungo lau. Amen. Pesua e lengi, pesikiu e lengi, pesua vai e lengi. Whawhikai ai le kua. Amen. Amen. O le mafu anga ke whawhikai ai. O ngā lai ele me ai ke ai ai. Amen. Lua, e ke whawhikai o lai kanga ka mo oi. Amen. Awa, o le alfa o e ke sau ai lapa e lengi. Ai le king up. Le ai, o lai ele kanga kala le e lengi. Amen. Amen. Wai, whawhikai le kua, amen. E ke leo sau, ai la kinga apa le, ke sau a vela ko le leng, amen. Amen. Whawhikai le ko I mea umma, whamole mone, amen. Kua kau so longo a se mele, le whakua e, le alo lau pese la kau waso o na, oli, ne. Ai sa, oli lo ko langa o mele, le. Se pe e lengi pe a whawhikai, ai sa, whawhikai le kua la ua ye le mea ai, amen. Kai le kua le kula helo ko lu fale o le a huli le mai lo ofu. Amen. Amen. O ke le fai ki o me ofu a wa o ia ofu ke fifia. Ya ofu ke le fifia. Walu foi le all conference. Ya su ya ofu ya o kula ngal ke mi ngalu e. Ya ele lo ala le kinga fo ya Wa whailo ofu, o le ofu ngai, whelangulangwa, whamai whailo ofu le pole mangaia. Whelangulangwa, ele ofu le, very colourful. Ia o fia whapea ia. A o ke ofu ala, o ke lo fia ofu. Whamalosi ia, whaloko kele ia, wa uia ngā fiafi. Ngā lulu ia, o lo ofu, o lo kelo ko le ofu mako o le saoloko ia. Umalo sui lo. La lau ho ko lo ma fale. Ese manga yo lo ofu le fiafi. Pi ia le. O fe lo ofu. Fa ku fo ai le ofu. E ke lo ofu ko ka ofu nga, le ofu nga. Nga fa ka ofu nga. O le ofu manga ia. O nga fo ai. Fo ai mal kamale mai mako vai pe mako ngalu. Mai mangai foi ngo o wala ave se le ofu ke le fie ya. But fa fikai ai le ko. Amen. Anga le kinga. Amen. O ka ko foi kama. Se o makanga ngai. Se pe ese foi ko winga sol. Ya fa fikai le ko. Ya ka ko wa ko fa fikai le kinga. Amen. Alu ofu ka vale. Tango longa lima malu. Fa ye whawhikai ai le kua mo e. Wa omi foi kausanga o ke le whawhikai a kuia ai. A me sili le pong sala wala, si o whawhikai a kua ia ke o. Ai e lo whawhikai me oma, amen. Whawhikai foi le wa e sau e mo ia le wa sui le kai me o kausanginga. Se whawhikai le il kai mi kako ke vi ai le kua, amen. Pai le wa lava ke mi kako ke ka penga ai, lava ke mi kako ke ka po ai, amen. Kako whawhikai.
kako ke le lo me nga lua me le ko a ke lo fa fikai o ke le fo nga lua mai o le tu ya amen ai va ai so se va venga fa le Yesu ke viso e mo fa fikai amen o nga ke pa lo le langim fa fikai ko ke pa ku nga so le o multiply me le mo le esa o le nga fa fikai le ko la ngo le ko fa va venga amen God will always on the scene. God will always on the answer. Amen. Elenga kalenga. Ye kako long kako fafikai me umala. Amen. Ya me mulmuli. So mesai ili upole tu. Study the word of God. Ya ilolo kapenganga le. Pa ile upole kwa. Lava kai mi le upole kwa. Lenga kai lava le upu ale kwa ya choy. Ayelo mafuka male tu. The more you learn about God is because you learn about him in his word. Amen. Amen. So mangkua le upo le chua man men long val. Ngai merka ko foi pese fa mon. Ye fa maina ma fa pa yeina. Amen. Me mun muli ale ngi fiafi. Fa upo e lus fuma le luon ka upo nga. Fa mai fa upo lus fuma le luon. Ya to tona fa pa yeina o to le to lava. E ona le manuia. Ye tau si lava lo to wanganga a to ile male loto a to maletino. E le mata o le ngaina i le fio mai o le tātou ali o Yesu Keriso. Now, of our preparation, it's not only that mentally, it's about all of us. Whamai ia a kokoa, o ngā whapa ia inga o tau e le tua lava e onga le manguia. Kausia lo o tau wanganga atoa, lo wanganga ia ka penga a ko mo le fio mai le li o Yesu Keriso. Ia kausia lava o tau nganga ato uma ia ma le loto. Ia sao ma le leo lo loko. Se esen mai o se mepe a mama loko e feise mea. A sao le loko e feise mea, ma le le loko e feise mea. Langa leka ko ke le ilo le aso e fio mai le li o Yesu Keriso. E ma whainga e whapea mai e tau, pasa, ma kua e sao halo o nganga i le atua. I can agree with you, but a whapea ese o winga mau me whai. O ngau whapea kule ake oe. Koi wawa ai alo loko i whaiei mea. Langa ia, e le ngaka ma le loko, ai a ko ma lo kingo. Lo kangaka, kausi lo kangaka. Ko ke leo e o le tino le manu malu leo le atua. E fio alo nanganga pa ia i tonu ia i tātou. O ianga ke ka inga i tātou. O ianga ke whala e au inga mwha malo si au inga i tātou. O ia na te whanga i tātou. O ia fo ia tu mo i tātou. E wha maoni le tātou o tua. A wā le tātou o tua e wha atau nuina na forfolanga u. Wha mai ale matau leanga ina. O lona winga o lau tāpenanga. I o atu laso lele. O lo ako konga lele lau tāpenanga. O lo wanganga. O lo loto. A tō malo tino. Inga ia fio mai lele o Keriso. Wa wha mamaina i tātou. I say, why do we need to be ready? Fai bo lusu tolu lusu malfa. Inga ia ko koi kako. A wai wha maoni lava o le ua wala au ina o tau. Nga ke whaia lava. Nga ke whaia lava. E whaia lava e le tu. E whatau nuu lava e le tu. Ai sa nga o inga i kako e Paulo. No po Paulo. Fai bo lufu lima lufu wala. Lau soe. Ia ko kakala mo i mātou. Ia lofa atu i la uso uma i le whaasongi pa ia. O te matua whai atu whai ate o tau suafo le li. Ia whai tau lia le nei tusi la uso pa ia umalava. Ia i ate o tau le alofa tu nol tato li o Yesu Keriso. This is his last thing. For my, let everybody knows about this. And let everybody be ready for the coming of our Lord. Brethren, pray for us. Greet all brethren with a holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. Fa mai langkala, o lo loko, ia langonga umala o ongalangi. Ai sea, awa a fio mai le li kako ki le saung, e fa mahoni ale tua, e fa ianga le forfla. A fa manuia le tua ia tau le ne fiafi. O te manau te tūlai mai, au whai ulu tātou staunenga nei. I le sofa tama, le halo ma le nganga pa ia. Amen, amen.
Fa julo loto ia te ia. E a fio mai lava o ia. Ma le pelu lona a. Ma le au tau o le langi. E fa toi laloina. Ia au o le lalolangi nei man feeling. To you and me, will you ride with me? Mo ini au fonga vava yatu ia te ia matol fato tua. He has fire in his eyes and a sword in his hand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Le wa tatou whaafonga whaalongolongo le upo le atua nei a fiaf. E le o se tala whaafangongo le a fio mai o lo wali. Wa le wana fola mai e lo watua le to e fio mai o lo wali. Hala wa tāpena ma whaalongolongo ma whaafonga. I le fina ngalo le atua mo tātou I le afiafil nei. Le wau mai le avea e mai lo watua. Fua i lau tāpenanga ma lau tāpenanga. Wa lata mai lo wali. Wa lata mai lo wali. Wa lata mai oia.
He is coming soon. Wai fai toto alona toia fio mai. O le wa tātou whaafonga mwhalongolongo I le fia whirene. O le asau tali a te I e tusa molona whetala I mai. Le wa whai loa lau tāpenanga ma lau tāpenanga. Ina ia mawhai ona tātou wheiloa I mai ai le aso e fio mai ai. Hamo ini o whonga. So tai pelo loto ia te ia I le afia whirene. Ala whaapena ona tātou tatalo tu ina atua I o tātou tangata ia te ia. Whaapena ona whaataitai mai le tatalo lau lava lea tatalo. Ne whaapena ona saunia I tātou matapena I tātou le asolo tātou ali. Le atua lo tama. O whaalongo I lau upu I le afiafire nei. O talitonu ma o whaatuatua. E moni lava lau a fionga. E moni au upu. E toi a fio mai ke risolo mato ali I whaola. Leo e whetalai lo loto le nei afiafe ala I lau upu. Wa e whailoa le tāpenanga. O te tāpena pena ai mō lona toi a fio mai. O le nau tainga leo lo loto. Ne ia mawhai o na sitia wau. I le aso e fio mai ai lo wali. Wa lo le wha moe moe. O te wha moe moe I le ola e wha vavau. E mea wa e saunia mo au. E whai ona toi wheiloa I ai malau a fio. Whaafetai I lau upu. Whaaloto tele ina ia. Whaafetai a nganga pa ia. E whesoa soani I lo vai vai. Ma e whaaloto tele ina au. Ina ia o mawhai pea ona au auna. Whai pea ona aunga lue. Whai ale fina ngalo le tamaa. Ma o whataritari le aso e toa fio mai ai lo tupu. E si tia wau. Whaafetai lo le leilea. Whaafetai lo whamaoni. Ia vi ia oe lo atua. Pati pati leo a ao whatele sau. Se vi inga lo atua le nei afia. Whaafetai tele tamā I lau upu. Mātou langona ina le nganga whanga e tia ma le nganga whaafetai le afia while nei. Wai whetalai o mātou loto. Wai wha tele ina I mātou. A wai ai le aso e fia mai ai le li o le tupu o tupu. E si tia I mātou a lau e kālesia. Mātou wheiloa I ai mai ai ao. A wai moni ma whamaoni au folanga. Wa mātou wola ta pena pena. Wa mātou wola sauni uni le aso. Wa mātou iloa. Mātou tele toi whata mala I sei tu aso. Mātou tele toi whata la le. Awa mātou wala au ilo wanganga pa ia. O ia le whesoa soani la mātou vai vai. O ia taitai nei mātou. O ia na te whapupula ina mātou wanganga. Na te whailoa ai mātou le me te whina ngalo ai. Nei o mātou sava vali. Ia mātou au na. Ma ia mātou whaia le me te whina ngalo ai. Ia vi ia oelo mātou atua. Whawhetai lau upu. Whawhetai lau upu. Whawhetai I lau au na. La mātou ta māwhale nganga. Na au wala mai ai lau whina ngalo le nei afi. O le mātou ta talo. Whaatele lau whaunga I lunga ia te ia. Maisal faltua. Le no whaala ma le ainga. Ia au whamanianga lau whamalolonga le soifua ma le ola. Whaamanuia oe lo mātou ta mā.
Pati pati o mātou lima. Whātele sau vi inga. Ia vi ia oe, ia vi ia oe, ia vi ia oe. Aleluia. Au ni le toi whawhoi le vi inga i le tua. Aleluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Let's sing, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. As we get ready to sing you, Lord. Yes, Lord. Oh, we say yes, oh Lord. Yes, Lord. That is our testimony tonight. Yes, Lord. We say yes, oh Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tu whātasi leo ao e whātele se vi inga lo atu. Ia vi ia oe, ia vi ia oe, ia vi ia oe lo mātou atua lelei. O mea umaua whaia i le afiafi lelei whātasi ma lo wanganga pai. Mātou te moli moli atua i le vi inga ia te oe. O se teu fungala au. Le whape no na manongi au luma lo mātou atua. Le tau langa e moli moli atu ma le tae lo mātou loto. Ia vi ia ai oe lo mātou tamalelei o le mātou tatalo. Whamanuia oe i lau e kālesia. Ia iau au na whaiwhi au whalatua. To eina mo latou whalatua. Ta mamti nā mātutua le loa loa le kālesia. Ti a kono ngā lulue. Ai maise. O lim tamai tai ti a kono whalatua mo latou li. Walo ma whanau o le kālesia. Whaamanuia oe lo mātou atua le lei. Whaamanuia iai latou umolo whapenoa na mafuta futa mai lunga o penga ta whailang. Iai lo wanga le lei mau whaamanianga. Mātou saune tuua le mea nei le nei afiafi. Uri awina i mātou, sauina i le mana o lo toto ke riso. Ia mātou tau nuu i le manuia. Sili o na maua lunga sauvi inga, toi whātele se mātou taulanga pati. Moli moli atua i le taulanga whaafetai i lau afio. Ia vi ia oe, ia vi ia oe. Whaafetai tene. O lau lava suafa Jesu ke riso ala langa whaatasi ai le whanau le tua. Mene. Mai leo lo au tamutau tasi lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. Oe fai tasi lava tasi lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. Mialo wangayatu. Watato wala fia fia, maai ai ona manuia. Salu ayoia, Yesu le Mesia, epesema aleluia. Watato wala fia fia, maai ai ona manuia. Salu ayoia, Yesu le Mesia, epesema aleluia. Paleina ole mamalu male manole paia o paia la ele malosi male potopulea o etma paleina ole mamalu male manole paia o
malosi male potapulea oetama Pa'apaleina ole mamalu male manala paia la ele malosi male potapulea